Alright, Motelechi wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.10 number 3 FM a chitekete yena ya tirwini a go ne molato Motelechi wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.10 number 3 FM ba go rogile ba libarna a ba ele go gore ke balapa la ba ga mosoma ka molamagana go bušwa ge o ka gopola ga botse a re bile le bona ka la bobedi mo e leng gore nako ya bona e bile e nnyane ka moraga gore re thuše ba le ba ka kua tafolokopo a gomme ra ba kgopela gore a ba bue ba tle ba hlalose ditaba tša bona ga botse ba di feleletše ke moka go tšweletše ausi wa molli wa rena wo e lego gore o kwagetše gore ba direlane di-protection order faleng a gomme ra bona o e le toka gore le yena nke a tšwelele nke a tle a fela ga ge lehlakore mohlho mongwe mola ga go a ba bonolo gore a goroge ka lebaka a la dikgakgano tša ka malapeng mo e leng gore tše re nakonyana e teletšanyana fela gore re šogašoge tharie go fihla ebile a dumela a bona bohlokwa ba gore o swanetše a bonagale ka mogare ga diphapošikgašo a gomme re gona ka moka ga rena motheletši wa Mutse Community Radio gona fa le go 96 number 3 FM gomme ntle le go senya sebaka profo a ke tšee sebaka se ko go adime sona mongaka nke o ba tamiše o ba amogele semmušo ke moka le bona batle ba kgone go tetsebiša ge ba fetša ba re fegolele se borala ka baka la gore go bolela nnete ya mankgontedi ya kgokgo ge e le rena a re tloga re lapile melela rore prof a ke go tame malome ka kapa a ke dumediše magoši a gaborena ke dumediše baetapele ka go fapana ke dumediša baruti ba porofeta mangaka ka moka setšo ke a letama magagešo ke re dumelang batheeletši ba bagolo ba Mutse Community Radio Station ke a le dumediša ka gae ke a le dumediša magagešo ke no rata go tšea sebaka se ke no dumediša ka kua gae ga moremi batswadi ke dumediša meloko le metswalle ke a dumediša magagešo go bakgekolo ba gešo ngwetši tša ga moremi ka moka ga mmogo ke a letama bo morwarre ka moka ke a le dumediša ke no rata go no leboga mane wa tsa ge sa le lenanego le la go thuša batho le thomile le ntše le mpha thekgo le mpha maele le mpha mafolofolo gore o seke wa lapa le ka mokgwa o ka kgonang ka gona le ge go le boima ke rata go no re le kgolile magagešo ke no leboga banna ba ke šomago le bona ba ka mogare ga mananego a ke rata go leboga malome ka kapa malome Lucky malume Malefo ka mola malume Kenny ke rata go leboga bao e lego gore magagešo re thušana le bona kudu go mananego go swana le ya go thuša malapa magagešo ga go bonolo go tloga go le boima kudu ka lebaka la gore banna ba bagešo ba bereka ka go ekgafa magagešo ke moo le bonang gore lenanego le ka mehla le ka matšatši ge le lenyaka le le kry-a le itla ka mokgwa le nyakang ka gona ka morago ga thekgo ye re e kry-ang ka mo kgašong mabapi le tabeng ya bao e lego gore magagešo ke bahlokomedi so ke a leboga magagešo ke leboga le go feta malome ka kapa ke rata go no fetiša molaetšo monnyane pele re tsena ditabeng re na le Moremi Foundation kua gae ke e leng gore gantši ke thuša batho ka yona go swana le family ya gešo ge e šetše e le fa tšeo e lego gore di tlo nyakega ke ne go šomiša yona go thuša re tekemišeditše magagešo go ngwaga wo go thuša kudu dikolong go bana bao e lego gore ga se bana pa ba sepela gabotse godimo ga mmereko wa bona wa sekolo sekolo se sengwe le se sengwe magagešo principal a o rata ge a ka re ga ya go lebelela di-result tša bana a bona sekolo se ntšhitše 100% fela ga go bonolo magagešo ke boletše maloba ka re ke lebogiša bao ba kgonneng ebile ke re modimo wa badimo a ba okeletše go feta fao ene ke ba tshepiša gore re tlo ba thekga magagešo ka mokgwa re ka kgonang ka gona Moremi Foundation ngwaga wo e ntšha
budget e leng gore ke ya go thuša bana ba ma grade 12, and then go thušeng bana ba ma grade 12 re thuša ba ba pallang, re tlo leka go bolela le di-principala mo sekolong ba re nyakele bana ba ba pallwang, gomme ge re fetša go ba nyaka re ba bona gore ke ba re ya go nyaka bana bao e lego gore ba mo gae mo gongwe bana bao ba ka be ba tseba physical science or maybe life science or maths le tše dingwe geography, it will depend gore subject e leng gore e fa bana bothata ke efe, and then re a tseba gore ya go inyakela motho e leng gore o specialize ka yona a tla kgona go thuša bana. Ge bantši ba thuša bana ka yona, ke boletše le crew ya ka re ke kgopela gore le live streame ge ba thiša bana ba ka lebaka la re go ne le bana ba ba sa phang ba dutšeng gae ba sa kgoneng go bala ba ne ba nnoši, but ge motho a le gae a tseba gore o ngwadišitše le yena o wa go ngwala, and then o kgona go lebelela se e leng gore ba tla be ba rutiwa sona, and then ba kgona go ka phasa le bona ba swana le batho ba bangwe. Thuto e boima magagešo ga e bonolo go bolela nnete, fela a re gapeletšeng bana ba gaborena ba ba leng mo ditseleng. Ke rata go bona ke ba tloša mo ditseleng, ke rata go bona ke ba tloša mo ditseleng, ke rata go bona bana go e ba le se e leng gore ba se dira sa gabotse magagešo sa go kgatlha batswadi. Motswadi o mongwe le o mongwe o kgatlha ke ge ngwana gage a ka mmona atlega a e ba letše dibotse mo bophelong. So as Moremi Foundation e lebeletše dilo tše dintšhi magagešo, ke ne mangwalo a mantši kudu a batho ba bang kgopetšeng gore ke ba thuše, fela ke rata go tsebiša batho magagešo re tlo le thuša ge nako e fihla, ka lebaka la gore nna ke no ba ngaka ya setšo godimo ga letseno le lengwe le lengwe le ke le hwetšago, ke ntšha gona mo morabeng woo ke sa thušego ke motho, ke llelang gore nna go tšwa mo go nna moya wa ka gore ke thuše batho, and then ke no leka ka mokgong ka kgonang ka gona gore ke fihlelele mo e leng gore magagešo batho ba ka fetša ba hweditše thušo. Jwale ka gore yalo ke no rata go tsebiša batho gore ke lebelelane le bana ba sekolo ngwago yela ya go tla gae, Moremi re kgopela boka, re kgopela gore thuše so, re kgopela gore le emeng magagešo, re kgopela gore le emeng. Re na le challenge e kgolo ye re lebelelaneng le yona ya bana ba rena ba re nyakang go bona ba e ba le bokamoso bo bokaone. Bana ba ke ba thušang ke bana ba lena, and then nthušeng ka gore ba thušege, and then ke rata go tsebiša magoši molaetša o ba seke ba makala ge go tlo romelwa mangwalo a go kgopela di-donation e le ge re kgopelela bana ba sekolo. Bana ba ba tlo yang campong ngwaga o ke tlo leka ka maatla gore ke sepele ke ba kgopelela di-donation. Rakgwebo mongwe le o mongwe o a le mo nageng ya kgoši o swanetše go ntšha le ge e ka ba bonnyane bo bongwe le bo bongwe bo tlo re ge bo etswa ge e le gore re kgopelela sekolo se se rileng, and then ba tšhelete ka moka e tlo tsena ka mo gare ga account eo ya sekolo. Bana ba kgona go tšwela pele, bana ba kgona go bala, bana ba wa tla wa kry-a ile gore a ba stress ke taba tša ditlala tša ding. Nto re nyakang gore bana ba tsene sekolo, and ge bana ba fetše go tsena sekolo bana re duma gore ba bereke. So tše dintšhi le tlo hlalosetša ke banna ba ke berekang le bona mabapi le tabeng ya tshepedišo ya lenanego le le yang go thoma gore re ya go thoma sekolong se sefe, ka ge le tseba gore ke bereka le dinaga tše dintšhi magagešo tše e leng gore le tšona di lebeletše thušo go tšwa go nna, and then banna ba ke bona ba tlo decidang gore sekolo re thoma ka se sefe. Ke bona ba tlo tsebang gore bana ba e leng gore ba bona ba sokola kudu re ya go thoma kae, and then ra kgona gore bana ba thušege ba be gabotse. So ke rata go leboga ba gešo ba batlile go fa, ke rata go leboga ba gešo ba batlile go fa, and then re tlo ba thuša godimo ga taba tše ke di bolelang. Re tlo no kgopela fela gore ge o te tseba gore mo gongwe jwalo ka ge o le moetapele hlogo ya sekolo, sekolo sa gago wa se bona gore a se performe ka mokgwa o nyakang ka gona, and then go ne le batho ba e leng gore wa bona gore ba ge nka ba nyaka at least ra ba le di-afternoon study, and then ka tšea ngwana mosolo moso o tsene mo sekolong sa ka a ka ruta bana ba rutega, and then principal a ka re ngwalela email, and then ra tla ra kgona go e amogela bana ba tla ba kgona go ka thušega. Fela ke mola ke reng go tlo tsena management o e leng gore o gona ka mola go Tloutša Baroka Foundation,
and then ba tlo bona gore ba bereka le lena jwang. So malome ka kapa Prof. a ke go leboge mogala ba gešo, ke be ke leboge ba gešo ke ba ba fihlile. Ya ke leboge ba gešo ke ba ba fihlile. Ba ga gešo re a le dumediša le kae re gona ba le o ka re ke a ba tseba mara ba ka tsebiša gape gore maina la se ba tšhentšhana ka gore leina le no tšhentšha mo gare ga sebaka-baka. Se se ke mang? Ke Popi Musoma. Ke Popi Musoma. Kuku Sina Musoma. ke Sina Musoma. Tate mogolo ka mo ke Franz Musoma. Mma go rena ka mo Megi Musoma. mma go rena ke Megi Musoma. Ya malome ka kapa ke nagana gore o ka tšea motheeletše ka kgato wa mmotša gore re sepela jwang. A ke go leboge Prof, ebile ke dumediše balli ba rena le go ba amogela semmušo ka gare ga sealemoya sa rena sa mmamoratwa motse community ya radio, lenanego e le lenanego la pitšentše kgolo mo di dulago di kgaba-kgaba di dulago a debela. Motheletše ge o ka gopola gabotse lapa le la ga Musoma le kgaetšedi ya rena Popi, ke Popi right? O tlile ka mo a sepela le mokgekolo le mokgalabe e le go malome agwe, a tlišitše mathata a gagwe a bophelo a e leng gore o godile a tlaišwa ke monna ka thobalano. Monna wo e le motho wo a sa bonwego, monna wo a sepelago ka dikoloi tša go fapa-fapana, monna wo e leng gore ge a fitla o no namela mpete ke moka a bonwa ka moraga mokokotlo fela. Ge a fetša ke moka a tsenela tša digwara, ge a fetša go tsenela tša digwara e tla re ka masa ge monna wa sepela a bula brief case a ntšha tšhelete a ebja ka fase ga mosamelo ntle le go bolela dilo tše dintšhi, ke moka a furala a tsena ka re ga sefatanaga sa gage a tloga. Go ya ka sebopego kapa ke re ge Popi a be a re tšea ka leihlo la kgopolo, monna wo e be e le monna wo a bonagalago e le motho wo a tlogago a šoma gabotse mohlomongwe ka ofising ka baka la gore meaparo ya gagwe e be e le meaparo ye ya di-formale ye. Gomme go ya ka Popi o bolela gore le mo go yena ka mo ditsebeng tša gage ka mo go be go ne le mantšo ao a mo laelago gore a dire eng a seke a dira eng. Ka gare ga mathata a lapa le la ga Musoma go kgonne go tšwelela gape go thotha kudu ga batswadi ba koko mo ba e leng gore go thotheng ga bona ge ba thotha e le gore ba šetše ba hlokofaletšwe ebile ba boloketše gona mo. Ge ba fitla pele gape go ba le mahu a hlagang ba a boloka e se gale ba tlogela mabitla ba tšwela pele. Jwale re ile ge re kgotsa gore mothutho o mokaka-kaka batho ba tsame ba tlogela mabitla gane taba ye ga ya swara batswadi ba koko ba nnoši le yena koko e mo apere ka baka la gore o lekile go bontšha gore o na le marope a e ka bang a šupa kapa a seswaege ke sa foše. Mola re maketše taba ya koko re na le kgaetšedi ya rena ka mo o e leng gore maloba o be a se gona le yena ba bontšhitše gore taba ya go thotha le yena e moswere ka baka la gore le yena o kgonne go dula mo a tloga a dula mo a tloga a dula mo a tloga a dula mo. Ye e napileng e re tshwentše kudu mo e leng gore re ile ra bona go le bohlokwa gore kgaetšedi ya rena o a beng a se gona maabane, ke bolela ka Ausmaki o be a se gona maloba. Jwale le kgonne re mo kgopetše o tlile o gona o tlo hlalosa tše e leng gore di hlalositšwe maloba, mohlomongwe tše dingwe ke tšona tše dingwe ga se tšona. Ge e ka ba lebetše o tla ba gopotša, ge e ka ba ga ba di bolela o tla di bolela, ge e ka ba boletše dihafo o tla tlaleletša. Go tšweletše taba ye nngwe gape mo magagešo ye e yamang bophelo ba Ausmaki, ye e leng gore ebile kore gabotse ke yona ye kgolo ye e leng gore e tloga e dirile gore re be le kgahlego ya gore a be gona ka mo.
gore Ausi ke motho wa mme o ne le banna ba babedi gomme ya go tlaba le go tshoša ba re banna ba tsebana ebile o mongwe o kgona gore ge ba mo file diaparo makgoeng ke mokagedile ka mo diapare ko o mongwe ebile batho ba e le ba babedi banna aua ba kgona go no dula mo Ausi a ba diele tee o kry ba enwa tee ba swere dikgang go sene bothata ra re ge re botša gore banna ba tseba gore ba tlakanetse mosadi polelo ya raoa botse jwale ra kwa ile polelo ye e tlogago e tshoša kudu gore mose mo go ne ntongwe ye e ka diragalang tšatši le lengwe gore banna ba balwe o mongwe a go batše o mongwe kapa a bolaye o mongwe goba o mongwe wa banna a tšee bophelo ba mosadi wo mola a ne le bana jwale re tsena ditabeng batswadi ke tlo kgopela gore re boele ka mo go Ausi Popi ke moka Ausi Popi ge e ka ba go tša di boletše maloba go ne le tše a di lebetšeng a di gopotšeng ge a le gae ke moka a no re solela gannyane ge e ka ba maloba o boletše go tlala seatla ke moka re gateleng pele ka tše dingwe Ausi Popi o diretše kapa le direlane protection order le se seago mo e leng Maki jwale mosegare ke ile ge ke founa ke arrange taba ya gore Ausi Maki sontše a tle mo radiong ka mokgwa re kwaneng ka gona maloba jwale la mpotša gore ga ane phone ka kgopela gore mokgekolo ga e ka kua ka baka la gore yena le Maki ba boledišana ba kwana ga a tšee founu a ye ka kua go Ausi Maki ga a fitlha ba ntirile please call me ke ba founeleng ke re boleleng Ausi Maki o kwagetše e le motho o e leng gore o na le anger too much ka baka la ditiragalo tše di bileng gona ka lapeng la gabo ka lemoga gore tabeng ya mogala o ka re ga imperekele gabotse ka te thwala ka ya kua ga Ausi Maki e bana gape ge ke fitlha kua ke kereile mokgekolo a dutse le Maki ba nabile maoto ba enwa cold drink mola re tseba mokgekolo a sa kwane le Ausi Maki ra dula fase ra e šoga ra feleletša re kwana gore Ausi Maki a tle radiong a fetša a dumetše gore ke tlatla lebaka kgolo e le gore lapa le la ga Mosoma le ne mathata prof gore a re a kwele maloba o ka re ke a mannyane jwale lapa le hloka thušo e fela tše dintši di tla bolela ke bona beng ba tšona ka gore ntongwe le engwe e ga botse ge e bolela ko a e tsebang ke monga yona jwale mo go tšere dikwele maloba go sane le tše dingwe go tšwa go lena ba berne le lena maloba tše le di lebetšeng mohlomongwe di sa tšwelelang ka botse nna ka di lebala go ne se ke nyako se bolela go ne se le nyakang go se eta se ke tlo kgopela thušo e kgolo ka sona koko be ke duma re thome ka mola go tšwa go meyogo sesi le go le meyogo ngwanešu a re se aowa ngwanešu ape se rialo ka lebaka la gore re nyaka ditaba sesi ola le llanka yena o tlile jale a re se ke ra lapang re ye tiša go tšea ke maikutlo magagešo moruti mokgwa metsi ngwanaka mokgwa metsi ya koko maikutlo a sa ile godimo go sesi e tšwa o re fa ditaba koko bana ba gago ke ba lapa la gago ke le o ka tšo o bolela tšela o ileng go bonya ka go di bolela kore go na le tabe e diregeleng o ka re ke go tla di-Christmas ga e dile ko tswa mabitleng o tšo ngwatha mmu
wa mokgekolo mmago tate kgaitsedi ya gago ti a o bea ka molagae mo go dulang ka re na why o kgwampotse kere why a bea mobu wa mabitla ka gare ga ntlo o phetse a kgwedi na mobu wa ka ba re mobu o ya Bekesfoto go bagaditšong ba koko o tlogile kua a tšhaba ba sa kwane le bagaditšong a tla ga mo lehlakaneng a lafa balwetse a dutse mo lehlakane a fepa bana ba gago le ditlogolana gona mo lehlakaneng jale mobu o le ka ona o dulang kgopiša gore na mobu o dira eng ka gare ga lapa phupo e dirang ka gare ga lapa ka jo ke bolela ke le jole maabane re mo founetse ka re abuti gape na re tswa ga moreini re tswa kwa ntshe kwa studio ka baka la motlhakwa ka lapeng a re leberekile ge le ile mo nna jale ke a podungwane ka gare maabane o ya podungwane kore a ke kgone o tse gore ke sefola ntwela pokeng o tswile ntengwe a raonte mo ntwela ke ana ba o e ripa ga ba e ripa sepetlele ntwela e ne o dutla madi mpotse go thoma ka di-christmas e go tla di-christmas a dutla madi la ganyo sa dutla madi jale ke re na ka be nako ngwe badimo ba kgopišegile ba mo go baditše a ke tsene jale nto ya mobo kile yankhuša bohloko a gona molato tabeng ya ntho ke tlo ya go yona dintho re bereka ka tsona koko kudu re bereka ka tsona dintho ya se se ka mokhoneng ngwaneshu nako ke ke re ka ile sa ya tsamaya go diragalang ngwaneshu walla molato keng ke tlisha ka moleseteng la sese se sa ka nkušitše bohloko o dirileng se se ne le motho a ntlhokomela mama na sa bereke se se sa la ragela motse ke yena nyakileng stene la mathomo nde na ragela ka nnete bana ba le ba kry-ileng ka kwa ntate ka kapa ke bana ba e le gore ba godišitše ke mama ka bontši ntle le monyane le bana ba ba leng toropong ba ba godiša ke nna le mama se se na phela mmerekong se se bana ba ba rile go gola se se a bona gore a re ntšhe ka molantlong ga a tlo re ntšha ka montlong se se o thomile a tshuma diaparo tšaka malome gore ke fela ke re ke tlhase ke taba gore koko o ne a tlile ka re ke thuding and then malome na le gona le sese ka o a leng Bekesfoto and then sese ya ba motho a ntšhang diaparo ka moka a di tšhuma diaparo tšaka ga a tlo tšhuma diaparo tšeo ke tsamaile le ena ke ya toropong mo a dulang gona and then ka kry-a monna gage a ne le tšhomi ya gage ke Mazimbabwe ba le 2 sese ba tsamaela ko pele ena le monna gage ba ntsamaiša le abuto mong ko morago ene nna ka nako ke sa le ngwana ke na le boma 16 years akare ke tsamaya le abuto ene ke motho mogolo abuto le thoma mpotša ka dilo tša marato ke tla ke botša amphe le pelo ra tsamaya mo e leng gore se ba rile sese ba kgaogana kwa morago ba kgaogana ba ola o ya morago sentše ba boele morago monnola le sebare saka then ke tsamaya le sese ke re sese gape motho o le gore yena wa nrata wa bona le nna ba šetse ke thomile go ralokanyana mara e seng thaloko yela a kwešiša then sese ke motho o leng gore ke ganne mothola ka mokgo go diragetšeng ka gone ke mo ganne sese ke go tloga ka boela morago gae sese ke a bona o ntšhitše morago ga a tsena kwa gae a tša diaparo tšaka ka moka a di tšhuma ka moka ga tšona ba nrekela diaparo tše ntšhi kudu ditlatse tšaka ke tšona tše pedi le o mongwe o Bekesfoto no ba ke sa tsebe gore a ka kgona go bolela le rena mo founung mara wa a tseba gore diaparo tsa le tšhumilo ka moka se se o tšhumile diaparo gore wena o ganne tšhomi ya gage tšhomi ya monna tšhomi ya monna gage alright ya tšwela pele and then ga se no tšhuma aparo tšela ka šala ka tše ke di apere mo mmeleng ke ge ka 20 I mean ke ge ka 17 ke tlo thoma ke ya dipolaseng ke hlatswetša mmeleng tšona tšela šetse ke ya dimana gore ke phela bophelo bola ba go adimana diaparo then ka 17 years ka thoma ka ya dipolaseng ka bereka be go ne le hamba boengwe ya 7 starter ba re ke ga grader ne ke bereka ko ke tšea maupinyana ka dipakete mama ke tlhatsaka ene na ka se di hlatlolo ko mogolong ka lebaka la ra kra se ra direka ke ene se se na re ga bolela re ke tša ka diaparo ke tša gale ka lebaka la rena bereka o sepetse a boa sesi a tla re mo gona le mamare ke nyako re ke shakwale kwa gae
ka lebaka la gore no lo dula mo go nna mo toropong wa bona then se se a rekiša motse wa gae aka o ka re ba rekisitše 18,000 3 room se se a rela mama a re e le bošigo re ko toropong gape ba šetse ba itse go rekitša lona tšatši leo a rela mama a re no mama o ka se kgone go robala le tšhalete e ntšhiso ka ntlong a e robale le rena ka kwa ka lebaka la gore ke ka mogare ga go ne le di-RDP go na le di-apolo and lena le sa le ka mo mekhukhung mama ja tšhalete le a mo fa yona forogo ka masa ke ge go llabele mo gating ge re tsoga ke ga re surprise a itse go rekang koloi ka yona tšhalete eo ya leropi mama a re wa bolela a re tšhalete ka moka ke yaka ke nna ne ke bereka ene ne le yena a bereka ne re ka se mongangešhe onkošiša so go tlile ntše re dula ka ba pregnant ge ke ba pregnant se se ka thomo mmotsa gore se se motho o dulang le yena gape nka se bolele ka lebitso papa go bana ba gago o go nyetša go ntšhetša magadi ene motho o ka se dule le yena onkošiša se se a re go sa nyako robala ka mo ntlong e one le monno onkošiša tsa mo robala ko ntle ke robetse le mokgekolo re robala ka mo fronteng a ke re bona RDP ga ba oketša ka mo pele then mo go ba le menyako ba ile sitting room a gona e re o se ka re šia sesi o re ge o sa nyako robala le mang le monno go sa nyako robala le rena le monno le rena ka mo rufung e one gore go sa nyako robala le rena re leng ka moki ka lebaka la gore a o nyake o gona itswa ema wena o gana go robala le bona sesi le mogalabo wa gage ba ya ka rumung ya bona wena o robala ka go ye nngwe a re mo go nna a re a ke re wena o bolela gore wena a o nyake a le nyake monno wa ka lebaka la gore nna ke ntšheditšwe magadi ge le sa nyako go robala ka mo plekeng e teng le nna le monno tsamayang le o robala ko ntle a thomo re swara gampe ka nnete a thomo re swara gampe ya ba motho e leng gore ka nnete re robala ka mo sitting room ka ko ntle a gona mafastere ba sa tšere monyako ba o beile so be re robala mo ntle a re latlhetse dikobo re robala ke go bolatšetse le lengwe ba ga bo monna gage ba mazimbabwe bao ba tsena gona mo monyako ba ragata re robetse mo monyako a kere o sa le go bona motho a robetse mo lesutswane o sa mmone ba tla ba ragata mola napile ba re lega ka ditotši re robala ka mo ntle ka mo fronteng okay go lokile sesi a rela bana ba ba bereka di-night a rele bana ba gare ge lesole le se ka ba la sola dijo tše dintšhi le solele mama fela onkošiša ka nako ke pregnant go tlišiwa dijo mo monyako ebile ba tswalela ka nako ke generation a go le sa le ya bodineo re theleditše le molodi wa generation a re bogele tšhifi le ga setse re robala mo ntle ra ba ra thotha ra ga cousin aka ra dula matšatšinyana mosadi o la modimare la bona gore mo ke dula le monna and then ke ntlwanyanenyane ke hirišitše ra re mo gore re go yena ra re emetse go gola go sa go odiwa ka di-one ke ge re tlo shifta re ya gae re o dula gae mola yena a tlile a re sporofeto se re o le pregnant o ka se dule ka mo gae o ka se phele onkošiša ke yena a re tšereng ka mogoo so ra ba ra boela morago onkošiša sesi o tlile a ntshwara ga boima ka dilwanalwana tše ntšhi ke di tlhalose sesi o tloga mowe a tla tšatši le leng ke lwa le ngwana gage a ke re wa tsware a re fetane gole onkošiša napile ke lwa le ngwanola ge ke lwa le ngwanola sesi o tla tsena mogare ga ka le ngwanola gore wena o ngwana papaka onkošiša mola nna ke goletše ka gare ga matsogo a gage a ba ntlhokomela a ntirela nto nngwe le nngwe yeo ya gore papa ya ke ditsebe onkošiša ke tlile ntwela e sa ntshwere boima gore nambile ke nambe ke nokele masesi gore sesi a nkošiše o tlile a re ngwaga o mongwe a re mo go nna re ke kgopela pasa ke mneetše pasele o tšo go reka fenitšhara ka mokana ga yone onkoša ge ke bolela go sane le mpete wa go hlatlagana wa dikhala tsona tšete ye yelo le green o kwa gae onkošiša ke wa bana ba gage mara o rekile ka pasaka a reka ditlhogo a reka stofo sa touch ke ile ka ba ka make sure ya gore ba fenitšhara ba tlile ka ba botša gore nna ge e le gore le nagana gore dilo tše di tšereng ke nna ke kgopela re lebelelešane ID ke yaka mara signature le house number a se tšaka ke tša sesi ene ba di diletše ka ga sesi onkošiša okay go bile shapo batho ba le ba re ka se tsamaye e seng moo re founela boso kwa mmerekong ba founela boso wa bona motho o la a re no ge o kgonagala bitšang maphodisa motho o ke gala sa patele go ra gore yena le sesi ya gage ba kwane
ba tlo sharelana dilo tša rena and then wo o mo file pasa gore se sa tsena ka shopong ya rena a direng a kere o tsene ka payslip o ja pasa ka o tsena ka yona o nkwešiša nna namile ke šala ke le ka gare ga mathata ke re le batho ba le kere ka bane le dula naibom ke kgopela re le tloge from monno ke o dula ZB ga gabo mara o berekela naibom le office we naibom ke re kgopela le tsena mo ZB le mphounele ka bo 6 ke ge kholo e tsena ba re mo ZB ke re ge le mo ZB a ke tsore ke tla le director jwa mara tsana ka mo di-taxing tša moletlane le ba botsiše gore seruleng ke kae batho ba le ba tlile ba goga ga ba tsena seruleng ke ge ba ema ba re no re bona tabeneng o ba re ke the one ke re mo tabeneng eo kgopela le lebelele mothonyana le motso straight ka mosoma ga bo mammang ke kae ga bo maki ke kae then motho la botsiše ka nnete ba sobelle ga ba tsena ka gae ba kera sese a se gona dithoto tšelo le tše a di paka bošego go rokwile mang a ke tsebe a kere then malome le yena ge ke mo founela malome re yena a nyaka o tshwara ke maphodisa a kere then sesi ge ke mo founela a tshware founu wa nkwešiša then ke tle ke bua gape ke founela cousin o mongwe wa ka wa tsantsabela cousin gape sesi mo ke o tšerelo tša batho and then sentše ba di late kgone ga ba ka go mara gore ba tlo ntshwara cousin a re no man dilo tše di letse di itla bošego mo di tlile mo nna le nna ke di ntšhitše ke di beile mo lapeng ke tšhabile ka gae wa nkwešiša batho ba le ba tloge ba tsene ga bokgazi ba fitlha ba tšee dilo tšela ga ba tšea dilo tšela ba re no mo go nna ba re no dilo tše di a shota onkuša mara go sa shota selo tše di shotang ke bo di-tablete le mpeta ke tsore le eng gape ke re mo go bona ke re no ke kgopela le di rwala ke re ke tšaka ba re ba ka seke ba re utswitsena ke re ba ka seke ba re ke tšaka tšeang dilo tšeo ka moka le di tloše mo le tsamaye le tšone and then go fetile nako ge ke re ke tsena ka shopo ye nka se kgone o ibolela okay ge ke kena ka mo shopong eo ba re wena blacklisted ke boele molo go batho ba le kere ka lebaka la gore ke le thušitše dilo be di sa ja ke nna wa ile sang blacklistile na ba re no re tla bolela le boso o tla go blacklistula ka nnete ge letšatši le subela ke ge ba mphounela ba re no re go blacklistulotše o ka no ya go reka go kgona onkwešiša ke ge ke tlo ya mafela kgwedi ke ya go tlhola gore ka nnete go sona onkwešiša sesi o nkušitše bohloko go tlile after kore accident ya ka ye intlhagetšeng sesi o tlogile gona ko ga gage ko a tla ka nnete ka ya sepetlele ge ke le sepetlele sesi o tšea diaparo tšaka ke sa le sepetlele se tšo tsena sepetlele sesi o tšere seaparo sa ka ke tsore ke se sebeng ntane ke tle ke re ge ke boa sepetlele ke re mama ke nyaka ntho e so le swara ga mane se sa ga o itšere onkwešiša ka accident a ngwana sesi o buile a tša rokwa ka ene be e sa le ya mpsa jwale eo ke yona ebile nkušitšeng botlhoko gore mos ke no ba ke kelema gore gabotse motho gabotse o ka re a kwane le nna mama sesi o tšere rokwaka ngwana ge o tšere thaete yaka mara na ba e tswa ZB ankere banong ba tlile ba sene lelo tša go tšhentšha mara e nkušitšeng botlhoko ke gore go thoma kua mathomong nna e ke le sepetlele yena o tšea selo ge ke ya sepetlele yena o tšea selo alright sesi a ka bolela a ka no bolela alright e re pele sesi a bolela ke nyako botsiša mo o sa gatelela taba gore sesi o ne banna ba babedi sesi o ne le banna ba babedi alright sesi te karabele tše ding re tla le tsona pele nka thoba ka e ba reng ke ne le banna ba babedi monnola ke papa go bana ba kwa mathoro a se monnaka ke papa go bana ba ka ge ba re ke tšea diaparo ke di tšea ke di fa monno mong a monno ena a ka dumela go apara diaparo tša motho o mongwe na a tšea gabotse a e kgonagale ene ebile le bana ba ka se dumele ntho ya gore nna ke tšea diaparo tša papa bona ke di fe monno mong dilo tše ka moka ke kgona go bona gore le tše ba di bolela a se di nnete a se tšona a se tšona ke boa gape ke tshwara ya pasa bone batho ba ba tsamaya ba diriša di-account a ba fetša go diriša di-account mola be re le ka moka le yena ngwana gešo re a dumelelana mola ke patetše mmereko wa fela go seno fela ba mfounele ba re dilo di kae ka gore a o gona mo
mo masakhane ka re a ke gone ke ga SBTL be ke hlagola setene sa ngwanaka ka ba shale ba tlo ntlhoka ka gae a ke dire so le batila ka gae ke marata ke tsere dilo tse ke nnete be ke tsere mpeto le ntho re dire so ganyane sese a re dire so ya o batamele mo ganyane batamela mo go ya be ke tsere dilo wa tseba ka mogona kwa rena e leng ennyane ne be ke nyaka re boleleng re feteng so dilo tse ke tsere ka di shago khazi ka mmotsa ka re ke tlo sepela ya le boa kgomo ene ka ga ya go ne a go safe ka gore ba ka no thuba mola mabatela ke maratha le no isa le maratha a senke ke tshaba ka dilo tseno ene le gona nke be ke di tlogele ko morago ne ntse ba nyaka plasma ya ka le batho ke speech ba nyaka go etšea ka gang le bona ba tseba so ka shifta dilo tsela mara ba tla ba di tšea ka ba botsa kare a ke re la bona le tsere dilo tša nna ka moka ba re go a šala ona mpeto a bolelang ka ona ga e be le gore ke nnete mpetola ke sane kgatlhego le ona wa ke sa tlhetle le ona mo ke yang gona ene ke boa gape ke bušeletša ye ya diaparo a se ka di tshuma ko be ke dula gona diaparo tše ke di tšere ka ge e le gore ngwana mma wa ntelela o ba nroga ke ne ngwana ešo wa ntšhalang morago ka ge e le gore wole ba nyalwa nna ke le lefetwa a mpotša ge e le gore basadi ba nyalwa ntate ka kapa ke mmoditše re fihla ka gae a re basadi ba nyalwa wena o tlotlo o boya melao ya go seresela ene popi ba nroga le nno wa tseba gore le ke a motšhaba because of ka mo ganong ka mo o filwe nna polelwa ke e kgone sa ka ke go ngala ke a sepela ke nto ba santse ba e tsebe nna kore a ke tsebe gore dile ke reng ke phoso because of nna ke ra ke ne matla ena o ne matla mantši popi wa e roga sese ya go wena a ke tsebe gore nka moroga be ke ne le 16 na be ke ne le 16 and then why wena o netefatša gore sese o ne banna ba babedi sese ya re o ne monno mo teng dihlatse šitše di kae šitše dihlatse di a ba tseba ba gonyana ba bona ba babedi koko ka gore wena bo enwa cold drink le seseng sa gare mo gongwe wena o ka re botša nnete wena koko o tseba eng a ke re le nyaka thušo re nyaka nnete rena wa sa re keng o boleša kore ga dikolo di tsalela o a ka ngwana o ya kua and nako le ga go le mediro re ya gona kua go mokgonyane mogolo o šalamo that's why o ne mokgonyane mogolo le o monnyane ya re ke le sware molomo stane ke saka ke sa bana baka agreement ya ka le monnola a nyako nyela mosadi ga ka no tswa a tsamaya tlogela stane saka lang kwa gore kere ke stane saka ke sokotse le sona a ntlogela o dula le mosadi wa segolo go hloka menwana ka gore a ga stane sela ka ngwana ka bobedi ke le motswetši mama ba motšea a spring le ena e kgono mola go le soe a gone bothata ge ke tloga mo gane jwale e ke ya gona ko a ke go steneng sela ba bolelang ka sona fela ke ne morodi o mogolo o ka lapeng la gage le gane jwale le maloba ke buile ke etswa go yena e le motswetši la nkwešiša so as long as nna ke rwala pekana ke etswa bana ba lebeletse gore ke ya kae a gone mo nka yang ke ya gona koo ba re go ile go ba le nako ngwe banna ba ba ile batla ile ba babedi ba tloga ba tsena ka motseng le e boletša ke re tabe o maloba a bo ka di aloga ke mo ke boneng go rago di aloga tšama tse bothabang le lebo a ke re privilege bone le ngwana le yena monnyane brili ntate morena nka yara go bolola bana ba monna ke santse ke moganetse gore a tlo bona bana ba gage ke tse bana ba ba alogela ka lapeng laka a se la monnole le la kua ke la mang ke laka ke stene saka o ne malapa mabedi ga ebe ke nyaka stene se lankwa ke nyakile stene monna a ge e le gore ba ntšhitela ka ngwannyane o leng gore ke le botša ka ena gane jwale wa Elesras a šala dirumong ka thuba ntlo a legoa ka gore ke kgone o kry-a masenke ka aga mokhukhu ko ka hira batho ka aga mokhukhu family ya ka ba re ya magweng ka moka be ba itla go nna le bona e be re magweng be ba tsebisha ke nna poleke
ke bua gape monnola ga ke moretse gore re ibolotša bana ke mo thibela a se ka tla bona bana ba gage ba aloga ba babedi jwale ga e tla mo o kry-ile go no monna ka mo monnola ba se gona be ke le motswetši ba le mmerekong ee ba le mmerekong o ba le mmerekong and nna ntwe ke e tsebang gore ntwe e ntlišitše mo ke motho mo yena monno ba bolelang ka yena a ke tšhabe go e bolela o a ba monyaki a ba monyaki o dulang le ena o ke dulang le yena a ba monyaki le mama be ke sa mmotša mosegare a nne le ntate ka kapa ke re mo solution ntwe e le išitšeng kua ke one and ke tlo e amogela mara ge ile go mo tlogela gona nka se mo tlogele ka baka la gore ke mogolo ke le so ke mmago bana ke nne ke kwa bana ke tlo tsamaya ke dula le banna ba ka moka mo South Africa aowa ke santse tseba ntwe ke e nyakang koko ga botse bothata bo bogolo bo napang bo le ria re lena le sesi le seke la kwana keng se se a botse ba go rata koko le sesi go ba lebeletše mone nna ke nyako le botša nnete ra morata kudu o mama o feitše go ba motswadi o feitše yeah because mama le a ke yona ke a gatelela mama a zanka a re tsia a re bia tseleng or mama a sanka a re ge ngwana a širuga a re wa ba fa wa bona gore ntho e dirang e wrong batho ba ke bosesi yago re seke ra re kuku so nna ke fele ke blame le mama mo go mo ka yona tabe gore go se kwane ga rena o tšea le site aowa o tšea le site mama ka gore o kgone go o kwana le popi fela emampele koko ma a ke re be go bolela popi o homotse ke ra ke kwa gare ke tšea lesae o no homola a tlhalosa a fetša o tlo kry-a chance ya gore o gane tšeo di ganang o dumele tšeo di dumelang okay thobela ke ka mokgwa ke bolelang ke re o tšea le site gobane re tšo bolotša ngwana ka tšhabela komeng moraga ngwaga go feta ka ba tlhalosetša mama ke nyako o tliša ngwana a tlo alogela ka gae ka re mo be ke dula gona ke ga mmangwanaka be se ka gaka ke ga mmangwanaka ke katile RDP okay mama le yena re nna le yena ra kwana ke founele wa ntšhala morago re ba bararo wena kage ngwana o tšhabetše komeng a wa balala ba discussa le monna ba re go santse go ye o mogolwanyana ngwannyana a kwana le monno ba bannyane ba ba kwata monna re no a ba tsamaye ka moka ka re ba tlile so wa bona bano o no ba hlatlamiša ka speed yena o la leng kwa so ebile nna be ke ba bitša matrininja namile ka re aowa gona ga ile gore ba re ba etla a gone bothata ke tla go yela ka madibeng ka nnete bana ba le ke ile le bona ka madibeng ga ke bo ka fonela mama bana ba ile komeng so nna le wena re tlo dira sore le sore and then bana ba tla dira ntho ngwe le ngwe nna le ngwana ge re tlatla re direla mo se ya buso alright wa ge a re ntša ke tse gore bona ba ekwanetše jwang ba re drop santse re tloge re ye kae ba tima difounu ka ba ka dira ka private ya tsena a re guys ke kgopela gore le sekahlo le sa founela mo founung yaka e le mang e le popi ya ene founu e ke a eng le phone le rekele mmalena founu le kgone go bolela le ena mama ra wa nna nka se kgone gore letle le dire le bana ba lena a re founu ke ya eng o ra ya eng nka no hlalosa e solang ka e sa roga awa ke lehlapa popi ke ya eng founu no wa bona lehlapa wa bona batho ba ke bosesi ba ka ba le ba babedi wa nkuši sesi le ge a nkušitše bohloko go nyo le go tleng ga ka mo wa nkušiša ke tlile go mswarela ke rela re founu ke ya eng no ka mokgwa a bolelang ka gona re ke e hlalosetse no e hlalose o rile founu e ke ya bofebe baka ke zola ka yona guys so ke kgopela gore le foune le botse mma lena le mo rekele founu ene mama re ga tlo boa gore na re bolela le ena a re aowa nka se kgone gore le alošetse bana ka mo ka kgopela mmangwane a re nna ke mmangwane ya go ke sa le mmago a lošetša bana ka moo ola transport ya go iša bana Bakersford ba se kgone petrole e tura ba jile ke koma bana ba bararo ka re okay a re kwane ngwana mma ra reka dilo ka moka
bommane ba nthega ga e be e le gore mama ba le nneteng nke ba tethwele a re gona ke o bona bana ba ngwanaka a sa nka nyaka le go ya go bona bana ba ngwana gage wa mathomo wa ntšhala morago wa mathomo a etswa komeng go tšile nna le ngwana mmamogolo ra go tethwala le malomešo ra ya rao ga loša ngwanong ena ba boditša re nna e re ke le romeleng tšhelete and then le kgone o dirang go tlako ke be ke le bušetše ba re bona jotso a bona e tlo utswiwe a re mama a go tle wena o nnoši popi a šale a hlokometše bana le jotso alright wa tseba magagesho ke a e kwa taba lena ne mara ke nyaka gore taba re e lokišeng ga botse number 1 o nyetšo ga kae a sa nka ka nyalwa nna batho ba ba gomile le magadi ntate moremi ba ganetša ke mang gore tate ba sa phela e nkuša bohloko ba fele ba re nna ke nyetšwe ba nthibelela ditsela a se ka nyalwa ba tšikile le magadi ngwana gešo wa ntšhala morago ba e tswa komelo wa mmamogolo le majwala monno ba bereka ka bottle store o monno ba nyako ntšha magadi ka dialoga ya e nambile ya ba e feletše gona moo ba mpitša gore ke nna le confere confere yes e le mang a re o le confere ba ga bo monno ke ira goreng confere ke tswa gole alright ya so nna ke nyako tseba mo ke nyaka re boleleng malome ka kapa re ba eletša sesi o bile le banna ba babedi o ne motse ke kae ke northwest gore ke kae ke gauteng ke gauteng o ne motse mo gae monno le yena a nyala gore a re yena no o na le motho monno jale wena o tlo go nyala jwang wena aowa ke re nna ke ne monno ke dulang nae ke ne bana le ena o ena gape omphile bana babedi ba mathomo and then o ne bana ba ba kae after 4 ke le 6 ya bana le o o nkereile ka o wa boraro a nkgodišetša ena wa go tswa ntle a nkgodišetša o go fitlhelela ebile ba mosadi a mpha mošimane a mpha ngwannyana mara yena lerato wa le kgotsofalela ga o bone phoso ebile a ke bone phoso felo ga e le gore go ne bothata ke ne nnetsa gore o tlo mpotša nnete ke no reela gore lerato le gona le tlapa ga ga ke e tsebe alright so ko go kwa ga botse sese nna ke nyaka o lokiša ntwa ya lena ya malapa gago ke tlo go beela yona ga botse so bana ba gago ba bangwe ba dula ga bopapa go bona ola ba bangwe ba dula ga bopapa go bona ba ba le ba dula seteneng sa ka sa Hammanskraal ene go dula mošimana le wane ka re ke yena o mogolo ba bangwe ba dula kae ene o moteo wa ngwannyana o dula Hammanskraal Belabele o ne ngwana le o ne bana ba babedi le monno o a mo fileng bana ba babedi ke šetše le setlogolo sa mathomo se ke se godišitšeng a se papa go bana bao mara sesi jalo ka ge o le mogolo ka gae o a bona gore lapa le la geno le ba le bothata lebelela wena o ne malapa a mabedi go malapa a mabedi ya go ne monno a go nyetšile mma go thuthile ga 7 papa go mmago a ke sa bolela gore o thuthile ga kae wena lebelela o ne malapa a mabedi ene go malapa a mabedi a re bolela ka malapa a e leng gore malapa a ka moka a sebe wa nyalwa gore ene o ka se re o le mosadi wa phatlalantšha bana ba gago bana ba swanetše ba dule le wena ge e le gore o palelane le papa go ba le ga e be lapa la gago ka moka ka mogo o a dirang ka gona bana ba bang moo ba tlo palela ko go etela ba ka lebaka la ge ba tseba ba papa go bona e le mammang ke le sore molomo lapa lela ke la ngwanaka o le file ngwana alright o dutse le makoti aka ke bolela sona o na le dine le gantwa le ke bolela so o na le makoti aka le bana ba gagwe o nyetse yena o nyetse lenyalo la gagwe le diretse kae go tswa bo mama ba tšo montšhetša magadi koko le tswa montšhetša magadi kae matete ke nyako tseba re magadi ya ngwana ga e tswa ya gaga bo mosadi a tswela le lapeng le lefe a tswela gona ga eno ye ga eno moro ke tlo le botša so le ka ntša a sa tswa ka gaka a tswile kae magadi re no dira modiro a re ke modiro magadi a tswile a etswa a ya go wa kopana ka ga bo mama a kere ba go abadiwa tšheleteng gona kong ya tloga e le kaku
ya ga bo mosadi a wa ngwana mama ba sene le stan black ene nna ke ba boditse kare wa re sa lokiše ka mo ga mme magadi a kgona go tswela ka mo gae ba re ka mo gae go ne melaba jwale magadi a botsa tswela kae lapa le ntšhitšeng magadi le kae gone jwale ke amaskara amen belabele he bana lapa leo le šetse le mang gone jwale a wa ke ile ka le rekiša ngwanaka bolela nnete be ke na le monno ga e jedi ake le moga tša malong ee le nthetše la re ngwana leno mpitše la re mama dira jala ka dira jala aga namile go ba go fetse o dira jala ba bang a re koko ka moswane re a sepela ra motetema re o feta re bitše ba ga mosoma magopong re tšo tšea moga tša segana ko ngwana go lolo aga ra tsama le eno ene ntungwe ra lebantšha motete ke sa bolela ra lebantšha mabololo fitlha mabololo o ntšhitše tšhelete bara a ya felela a tlogara a o ntšhengwe kgorbostala ke ge re goga a se ke re tšea magadi ra bega ngwanaka o magadi a lena a botsa tswile mmabololo ee ke ntwe nna dilo tše ntšhi di dirule ka lebelo 8,000. lanko di dirule ka lebelo ene a ke tsebe bano nna bang haekile ke gongwe haeka ka la re be mara sontšebolelo koko gape lena le ba bagolo a la swanela go dumela bana ba dira diphoso le di bona mmagwena ka gore go nwele a ke le botseng mo o ra re ge ngwana nkane gore batswadi ke a nyala ba re o right a gone molato taba tša gore a diko ka tsamaya le lena ka fitlha mo motsi ya mmolo ka ntšha tšhelete ka ra rieng le yeng go nyalela le ra re le ka dumela ke re re nyetse setsotsi le nyetse setsotsi ya ke setsotsi sela ka la re o le moga tša segana ke motho o mogolene ke moporofetare go nna re mo re yago re o nyalela a tlentša tša mmago ngwanyano mmagongwanyano a sa nyalwa ka nete ge re nyala mola ba ga bongwanyano ba bo mosadi ba bo makoti ke ge ba le gona namile gore o kgwe mogadi bo re aowa kgante e reng letletše ka moka ba re gape sogana le lenyala re tšea dikgomokane ngwana a rena a sa nyala mmagongwanyano motetema nna tšewa ke ditsebe koko wena o hlabile nna nna sankanyala ke motho sankakanyala ke motho go raya gore go ntšwa le koko ge o nyadiša setlogolo santse se o nyalela kae o swantse o nyalela o tla nyalela ka gaka ke tla re lapa la gago le ka senyadiši wena o se wa nyala nna ke nyadišitše ena ngwanyano a lenkwe ke monyadišitše ya ke phošo lapa la gago le ka senyadiši wena o se wa nyala ngwana ga a nyaka go nyalwa ka gago bo santse o motšeo o mo iše ga geno lapeng la batswadi ba gago ke tla re ngwanešo nna ke monyadišitše o ntshedibela ka sehlola ga e ya bogadi ke robetše fase mo monyako a ntshela ka re tsamaya ngwana ko o tla dula ke tla re o rileng o ntshedibela ka sehlola ke tla reng ka nakanyela ke motho mara koko ba bagolo be ba le kae ba bagolo be ba le gona mare mme ba sa tše tlhokofala mama o dirile marriage certificate o se dirile le mang le mogala ba gago a ke tlo šala ke mo tšeiša pasa nna ka pasa yaka ke ga o no a se le marriage certificate seo ema pele sese wena o tšeišitše mmago pasa gabotse wena o tšeišitše ke mang pasa nna ke titšeišitše ka baka la nako la di-vote ba tsama ba tšeela ba dira batho mo dipolaseng be ke bereka dipolaseng ka ba lelela ande lekgwa le santse le direng le nregistara ke ge ba tlo tsama ba re lekgwa la gago le tlo go tlaletše nthueng ge e beng ke be ke ile ka baisa monnola ke yena ba re ke tšee ka pasa ya gage nke be gantšole ke bitša ka pasa sefane se sengwe ke gakanegile ka ganelela faneng ya bomme monna ga go ne pasa ka mo papa go bana ba kwa mathomo a gapeletša gore ke tšee ka fane ya gage ka gana ke tlo gapeletša gore ke tšee kang ba ntlaletša form lekgowa makgwa ba tlaletša batho diform ba ntlaletša form a saena ka napa ka kira pasa ka 94 le ne mathata a mantšhi ande malome ka kapasolang ka ba sa lokiši ba ka se koko mo go bana ba gago le wena go thwasitše ma ke nna ntene wa gorogela kae ke goretse ga mma lapa la mmago le kae gone jale le seruleng ke ka mo o gorogetšeng ka ke gore gorogetše ka ntse le ka kgomo le dipudi jale gabe go ba gaganwa ntwa ka molalapeng dingaka ba tšentšhi ba nraka ka o nyaka stene mo 7 starter o rakile ke mang ke kgaetšedi ya ka monyane wa go tlhokofala le mesadi ya gagwa mobenta wa ngaka
ba go rakela eng ba rena ke tšea balwetse ba bantši o bo phekola bediwa line be go bula ke dije ditea magolola sebetlang kwana ya tsale na pile magolela sebetlang kwana go go yemi kae gane o ka taba tšaka ke tše thata ke be ke sa botšaka kapa ke re taba tšaka ke tše thata ka baka la gore ke ile ka dula le tata go ngwano ke bona gore ke nnoši ke sa le muswa aga e namile ke mokana ka aga motse ka ge ke rakile ka aga motse ka re ka masenke ka baka ka tsona dipheko tše tša bagalaga batho ba le motho le gore nna ke mo rekele marogo ke a mo rekela le dietana a ga ke o thega motse ke tsamaya le ena motho la go ya tla molapele gore mphe tšhelete ke a gana o ya ka molabagala o wena ba mmona ya ka molabagala ba o tšhela motsoko o tšea tšhelete o tšhela motsoko o tšea tšhelete ke rago tlhongšileng ka mo ya shota a fetša gore ko tša bo ma 500 wa sepela o reka majwala nama ke moka ba nkhirela ditsotsi nkhiretše ditsotsi ka tšhaba be ke ne ngwana ba nyentšha ngwana mathomo ankira ditsotsi tša estress ka tšhaba 7 stata ke tšhaba mola ge ke thoma ke re motseng o ba re ke ga maimela ka tšhabela ka ntse le ngwana wa ka ko ke le leseana la 2 months ga ke fitlha ka re maimela tsamaya ka kua gaufi le gaka tsene ka moga mampuru o ko gore na batho ba le ba reng ba re bona re o molatlha ditšhošaneng ka mamone re o ja ke ditšhošane re o mmolae le ngwananyana wa gaga le setlogolwana se aga maimela a tlampotša re gape bjale batho ba re ba tlo go bola ka tšhabela ka motseng o mongwe ka robala mo ka masa ka re ko o bule ka kgwetse kere o kgetše ketane mo mokhukuile bona ba kgela ka ya bona mo fase batho ba le namile ke mokana a bona makangala ka gae ke fitlha gae a se ka fetša lebeke nne ke kwašie ba re ba tšere meropa dikota e ke ne meropa dikota kore le ya ditoronto re ke le natso ko ntengwe le lengwe dipheko ba tša ba latlhetše ka nokeng mateana ilo tše ka moka kore matsangira ilo tše ka moka tša bandago koko ba tšere pheko tša gago ba di latlhetše ka nokeng di latlhetše ke mang di latlhetše ke bona bawe ba di latlhetše ka nokeng ke lena le latlhileng dipheko aowa se bona ke bona ba ga bongwano wa kao ba di latlhetše ka nokeng mara koko le ya bona gore lena lene bothata ba gore le le basadi le age metse gomme le tšee banna le banokele ka mogare re tla re a se yona gape bona e riile ko wena gontwa le monnola o tšere dipheko tša gago tša badimo o tšo di latlha ka nokeng gontwa le ke sesi le yena o agile motse le yena o ne le banna ka motseng ge ke tla re mmara tate mogolo mosadi ya tate mogolo o kae a o hlokopetše mmago bana ba gago mara ba sala montšhetša fela tapolokopo mara koko a re boele mo tabeng ya gago monna o tšere kae maatla gore a ba tšee dilo tša gago tša badimo a ye go di latlha o retse ke mmage a re di tla kopana le mosoma a huile ka tubatse ga gago ka nako di latlhwa bo o le gona sese e ba le gona mara ile ge ba di latlha ka re tše ke tšešo ke di phaseditše o wa go di rwala ka vene sa ka fetša beke a sobelela badimo ba mokgama po kgamile ke ba gago tsitšela ga di bua gape ba tlo collecta tšhelete gore gape motho wa gago a re mokere se rammola a re fe tšhelete re senya petrol a ba re ga motlhanka ba re ba wele ka koloi a bona le gantse le motse wa ka nka go bitše kare a re 7 stata a o dule motho totale ene a se ke ko thega ka eng a o dule motho a wa koko a go kgonagale gore o ka thega metse ya batho wa palela ko go thega wa gago le ngaka ke ra gona ke re a o dule motho la gantjwa pheko tše o di beileng ka kua ke tše šoro a tsane nto ile yang kwatiša gore pheko ba reng ke senamane yona kore ile ya mpapiša pelo ka re ke tšoe tša kgole o sešitše ka senamane ba role tsona pheko tše ka moka ditlhare ka moka ba tšo latlhela gape bele lephante o bona ka mo so ke go tletše ditlhare di latlhile no wa bona koko monna go motšea seathwa sa o mo iša go ya go bereka metse ya batho o fetša bona dilo tše dintšhi mo bongakeng ba gago and then wa mmona gore ga a sa ba le poifo ya gore le mo la beileng tšhelete o reng go tseba badimo o no iša letsogo a boa re ke ngwana ga botse gore a re bosesi ba babedi ba gore balwe batho ba sa le ba ilwa gale gobane wo sesi o bonala o ka re papa go ola o tlaišitšeo ba go swara ga botse papa go ola o ba re magopola kgale go sene di-tv be re bogela di-tv re patela di-5 bob go lebane le ka gaeso ke ba kgopeng ba le ba patetšeng rena re tlo dula ka mo moraga bona
ba ile ko pele re nametse ditulo re lebelela bo lesilo ga ke bua ka gae ke tlo sephaka ke tlo betha gore ke bethile gore ke be ke tlogele sekolo ke ye go berekela bona ke berekele be ke bitsa daddy be ke morata monnolo cause o ba re fa lerato daddy a mpethe a kere ke a bolela tlhakantšhelo la ntšhala morago mama ba ka se remelele ke nto ilang ya nkuša bohloko wa mama ke nto ilang nkuša bohloko ka ba ka nnamela lori ka ya divarambata be ke itla go sa tsene majwala le ba reng ke ditšhikoto ke mo rekela ona ke tseba gore o tsuba zolo ke reka aram ke reka le ditšhikoto box ke tliša bogobe ka gae then fela go fetse o reka tšhikoto a se mo botlo o papatliwa gona ke rapesetša gore ke kgone go dula ka gae ke tseba gore ba sa go tlhakiša ba ntlhakiša mama la tseba ke ba le bothata mma gore nna ma ke ba le problem ka wena ke kgopetse gore ge se se a bolela o se kwa mo tsena ganong ka gore e ba o ka re wa mo distepa gore gone tše dingwe a tshwanela go di bolela ge o bolela ba gomola bana ba so ke kgopela re le wena ge ba bolela le wena o gomole ka gore o wa mo tsena-tsena o a tsena-tsena ene e ba o ka re gone dilo tše o sa nyakeng gore di tswelele mola nna dilo tše re di nyaka ke nnete nna ke nyaka go bolela le sesi ke kgone go šutelela malome ka kapa sesi ge o lebeletše bophelo ba ka mo gae o bona bo le right a bo right ge o lebeletše bophelo ba gago o bona bo le right a bo right ge o lebeletše bophelo ba sesuo la mola ngwaneno wa mafelo o reng papage go tla išitšo mmona le right no gabotse wena le sesuo la lehlwai le legolo le lenapa le ba gona mo gare ga lena ke eng nna a senke go bakiwa molekane mo go lena ai a ke gopole so sesi a senke la baka selo a zanga ra ba ka selo Eh. a re nna ngwana wa gešo ba re ga a kry-a motho ba mpotšiša a re sese o shapona ke re ka gore nna ke dutšemo ke tseba batho ba mo ke re ba sa tsenele fela ene o ba sa dule le batho ba dulang gona mo la plekeng eo ba etswa yena o lla ka gore wena o dula le matswantle yena a senka dula le ona a ke botsebe le moo a senke wa dula le bona wena alright so wena se se gabotse go o lebeletše wena le se se ya go sebakwa se segolo keng e dutša go e batametše o tlo go tekwa mo la tseba banna taba tša lena e sa le tšentšhi maloba ke kone le bolela le tše dingwe le re gonne mekoko e mengwe ya lemakatša kua gapha madi mara lena nako ya sepela gape a re ye okay ae go e bone ke nna ko segweng then sa se gare nna ke mo neetse pasa yaka wa mmakate ke boela morago ene ke tlo tla le tsona gabotse ga re ke mo neetse pasa yaka o mmakatša kudu batho bao ba tlile ba tsamaya ka mo gare ga meetse sa le wa bona le January go tsamaye batho ba le ba swere di-pamphlet wa di bona so batho ba o bona ke ba bona o ko ke re le yena monno a tlileng le bona basadi ba le ba shop ke ile ka mo director le bona basadi bale o la ishulutsi ke le gona ga ba ka lebogisha ngwana mma ka re ao sesi o berekile lo tšebotse so wa go shisha ya be le gore ka nako e leng gore batho ba le ba tsena ke ka nako le gore sesi o gona go beng ke be go saenne nna mola ao nke be dilo ba re ke jaka nke be le gone mohlomong sa le tronkong mara jwale house number ya ba yama ya gage signature ya ba ya gage pasa ya ba yaka so azange re kwane ka pasa azange re kwane ye ya pasa re kgopelleng tshwarelo se se re a senke le kwana ye kgopelle tshwarelo re feteleng go ye nngwe ona go kwana gore kwana mara go ne bothata ke ra ye ya pasa re feteng ye ya pasa banna gonjwa re bolela dilo tša gonjwa le direlane di-protection order why le direlane di-protection order se se gore ke mo direle protection order o tlogile kuo a ya seruleng ga ya seruleng a tlaga ka tla le mama ebile a re tla le mponeng wa nkwešiša ga wa raya ra mo etela be e šetse bona batho ba le ba shopo ba tšere dilo tša bona wa bona gore ke ne le pelo e botse moraka a ya ka ya go mo etela seruleng
ge ke tsena kwa ke tsena ebile setse a dula ka ga bo mama a ne le stene sa gage se ba se gora a kere se se o dutse mola gae a bo go le monate wa nkwešiša sesi ka re sesi ke kgopela gore mo re nyake stene ka lebaka la gore ka dinyo stene tša serileng tšela di yang metlhareng ka re mola plekela ke golone ke botse ke kgopela gore ke liste ke nyake stene gona sa moemo gausi ngwana mmara ga bolela re no ge re dula gausi ga re tlo re ka se gopolane ke kgopela re be distance ka nyakana le ngwana mongwe wa malomaka ka re no ke nyakotla ba re ke mama Tony ngwana la wa malomaka o re thipile ke mang ngwana la re tu ka ditene wa kwešiša ka gomola ka re tu ke ge ke tlo kry-a auso mongwe o ka kwa bekenene ka founela auso la ka mmotsa gore ke nyaka stene a re ditane mara ga di sa le gona mo mara eno ba tša batho ebile ke tše pedi tše nna ke di tsebang ke tla ke botša ngwana mma gape go ne le stene se ke se kry-ile mara ebile ba re ke tše pedi mara a re ke mo kae ke re ke magana go bušwa ke dutse tšatši leng ke re mama e re ke founela ausole ge ke founela ausole gore ke ne le sesa gago šuela o ne le sese ga seno sese a tsamaya ausole boa mo go nna gore gape sese go nyaka stene gona moo soala ke tse gore ke mfe se sefeng mo gare ga tsona tšela ene nke be wena o tlile bo o tlo kgetha wa nkwešiša ao sese ka lebaka la gore o rile yena a nyako ba gausi le rena o diragalang re mo tlogele sesi re tsene mo go se sengwe se e leng gore yena o kgethile sa gaka setse kore o kitimile ka speed na se tswa re ba le tšhalete yena o kitimile ka speed ebile o thakile stene rena ra tsamaya re tsena mo steneng se sengwe sengwe tšatši le leng ke no kwa bana ba re mamogolo tšhule ka mokgwa re sene le pelo e botse e mpe ebile re a mogoriša lona letšatši lona leo a tlile le yena monne wa gage le bana ene a sa re founela re no ya re go mogoriša gwa ba monate a wa ra tswela pele se sure o tla re tšatši le lengwe a re ke re mo ke nyako shifta cause ke ka tlase ka kua tlase mola magana go ka kua tlase o ka re o ya ka pekenene go ne le metlhare megolo for sure le e bona ka re no man nna pleke a ke rate mo re tswang gona be go ne kore be re le di-neighbor tša go kgotlhagana jwale ka kua ditane tša gona di apogile le toilete tša gona di golo and nna ka e tlwaela plekeso ya lesususo nna ka se tlwaele onkwešiša napile nna ke botša mama se se o re noma wena ga botse ke eng ka wena e ge o ka re o sa dutse o kry-ile tšhalete yona e ya gago ya rafo reng e tlotla and then ya be e tswile wa bona batho ba etla bošego ba tla ba go bofa and then ba go tšela tšhalete o ka reng onkwešiša ke thomo freezer di sa tloga ba patlame mo mpeteng mama ba dutse mo fase nna ne ke ile ka gagage ka nako eo onkwešiša and then ke thomo gore sese o reng ara aowa ke a bapala wa kwešiša ntwela ya napa ya ndula ka thomo go tlaela ke tlhaloganya ya ka mokgwa e le gore o abusitše ka gona go thomo go bua ntwela ya gore no man ngwana mma o tlo ntira ntwe ke a e bolelang o ko mma tlogile gae kua seruleng kgole so a tla moki onkwešiša ge re dutse ke a bona o thomo o bona gore no man tšhalete la etle onkwešiša motholo ke go thota o ya 7 start gore ke tle ke re o thuthile gantši o ya 7 start ga a tsena kua 7 start a ke tse gore o robetse matšatši a makae o tlogela mokhukho la 7 start o bua gape moke enene bana ba tsena sekolong o tsentšha bana sekolo o a boa a kere bana ba šetse ba etswa seruleng ba setša ba ntšhitše serule a ba tlišitše mo magana go bušwa o tšea bana bale re sa re sesi šu o 7 start nna ke tseba ile 7 start sesi a sa le 7 start o nyekile pleke kae tsantsabela bana ebile ba tsena sekolo tsantsabela mo ge ke bolela soke ga re metse mebedi motho o ne metse o ne metse me ka popi emapele prof wa tseba gore nako rena ya tsamaya ne wa tseba gore prof o botsišitše potsišo for sure o šetse o hlalositše 10 minutes ka moka mo e leng gore karabo ya gago e beng ya ka 2 minutes fela gore wena o dirile protection order ka baka la gore sesi o ikwagetše o kare wa moseaseya gore sesi ge tšhelete e tswa a ka tla mo hirela batho go ya ka polelo ya sesi and then the reason why ya dirile protection order o e dirile gore o e diretše gore le ge go ka diragala then go tle go tsebagale gore sesi o boletše ka yona before go ra gore a ka no bane le seabe so tše tša ditene prof o be a se a botšiša potšo tša ditene mara šetse o tsotše ka botsantsabela o buile ka pekenene o buetše kae magagešo
a go bjang a re direng sone okay nako ke nnyane a re direng so ka gore ke gale re bolela mara go bolela nnete dilo tse dintšhi tse re di boletseng go ya ka nna di ne mogola Popi wena ba re ko wena mang Ausmaki nako e o ile kua ga bo monna ga go kua Zimbabwe go diregileng ye o ileng go bua kua wa e botsa mmago ao nna ba no fihla ba nthabela go swana le batho ba bangwe e le gore monna o na le 8 years a ba sa ye gae ge ke kopana le ena ba re goreretse kae ga rangwane age re goregela ga rangwane age motse bo sa le kua pijana a re ka mo ke ga rangwane ra goregela moo a wa go hloka bothata ba phone ba ya ka mo motseng ba re ngwana o tlile ba mmage le papage ba re aowa motho o ba re o kgwile gale a sa phela sala a go bala South Africa like a wa fela o le mo a ile a ba tsena ba mo kiri ebile ba mo phuphola ba re wena wa dula nako e kaka o sa tle gae bothata ke eng a re be ke berekela kae lindele tšhelete ya sebe gona ka bua gape ka tsamaya ka o berekela belabele ke mo ke beng ke leng gona ke gona mo ke kry-ileng mosadi ke se ke nna ke ileng ke se tsebang mara ile ge ditla morago mama mpotsa ge e le gore nna ba re ba nkepetse moletse ba ntlhabela dikgomo ba mpereka ka mogo ba mperekang a ke se tsebe ebile a sa ba ntirela ntweo o ka re koko maloba o boletse gore tabe o ifile ko wena aowa koko nke o e hlalose gore o go boditse yona neng e re ko go botse o ile wa re kua ba ile ba epa molete kore ke bola nto mpoditseng ba epa molete ba go apesha tikotšhou ba go tsenya ka gare ga molete ola go atla motho a go rapelela mola go rapelela tšiki motho le go kgiretla bjela ka tau a wa rialo le nkwe le nkwešiše a sa nka ka le botsa taba mokhuto mama ebile nka se lala ke sa tšhoa ke sorry a ke rate ene gona nna ke le mosadi mo ka nka dumela gore motho a nkepele lebitla ke mo lebeletše so wena go ndua le monna o dulang le ena ga gabo ba tse ba tlhokofetse ke ra ka nakwela gale 8 years a seng ka ye gae gane jalo o gone wa phela ke ra gore o dutse nako e tele latile o tlogile kua a e tswa le ga ga boankere a etla mmerekong ba tšea ke menate ya ka mo gae a tšea 8 years a sa ye gae ba tšea ke menate ya ka mo ga ba bangwe ba boela morago a se boele gae and then mo 8 yearseng ntho e dirileng gore ba nagane gore o tlhokofetse ke eng ka baka la gore go nwela ke fe motlhala kere ge nka tsamaya le profora ya Johannesburg and then profo a boa ga nna ka seboe ke sure gore ba gešo ba swantse ba butše profo gore na ka kapa o kae wa tseba bana ga ba seleka ba tsamaya ka moka ola a buileng o tšhaba go bolela gore ngwana go kae ka re o motimeletše a tse gore o tšere lefe le šopo alright prof ge ke be ke le ka kua gae mosegare ga Ausmaki mo ke mo kerelengane le makoko ke phika pile dilo tše dintšhi go tloga ke sa bolela le bona ka phone batho ba ke nna go ya ka nna a gonne ka mogo ba ka se tsogileng ba bile ka gare ga mathata ka gona koko o latlhile ko senamane number 2 batho ba ba thuthile gantši ba tsamaye ba boloka bahu mo tseleng number 3 koko mo baneng ba gage a ne nnete nna ke ne nnete ene the reason why ke re koko ga a ne nnete mo baneng ba gage ge o le motswadi bana ba sa tshwarane gabotse o gapeletše ga go interfere jwale ka motswadi o kgaleme bana go ne le taba ye nngwe ye e leng gore e sa ntšhušitše le go njwale koko o ne morwedi ya ge o a latelang mo ba re o nyetšwe bo Jenfest bo Begersfort ka kua since 2010-2011 koko a senkano ya ko lapeng la morwedi ya ge ko a dulang gona a nyetšweng gona
until today since 2011 2010 wa yo sa ye koko ile nako ke re ke tlo ya go yena a re gona re mama ke sale ka di-roomong a gone taba go ile a re ke sale ka di-roomong a boa ke mokana ka re ke tlo yaga a re ke sale morakeng ke tla re ga ke pheditše go gwaga ke tla go botša phela di o tlatla ke ra wa gone taba 1 2 3 ngwane la a sa araba founu kore sala ya bogadi go le gano senyega gona moo kana o ile a re ga e tla mono o tlile a bajwa ene ga e tla mo o tlišitše koo o ile a le mmerekong a mo rapediša go monno wa kereke a re ke kgopela number phone tša ngwane o kane le re o na le 10 years a sa tse gae monno la ke moka ke ga a rapediša number phone tša ngwane ola ebile a bolela le yena mo founung a re ke kgopela re o tle gae ba geno ba go nyaka ngwane ola ke moka a se ka fetša lebeke go ba mo rapediša ke ga e tla ka gae ke ge re tlo lata re founela ba ba tlo mmona wena koko wae o sa ikua a ke re go ndwale ge ke tseba gore ke ne ngwana Soweto ke munyadišitše ga a sa arabe founu a ke re nka nwa Soweto a wa go se ke ile ka swara ka mathata a maoto le ge ke ba botse ke re ke a bajwa mara ena ba sa ke re ke ra founu wa ga kana re founu a itsene yana la gane jwale a itsene e re mo founela ene go ne le nte gore a ke kwiša nako nke a ke tsebe re ke badimo ba ge šopošwa kore nto ke sa e rate mo moyeng wa ka moya ka go gana wa gana ge nka gana nto ke a gana so a utlo motho a tlo ntšhušumetša ka motho a re ga o rate mokete o rata mokete aowa nna ngwane ga re a ke rate mozimbabwe ga ke tsore ke badimo ba ka na moya ka o lokologe le ga ka re ke a motšea mare moya ka o lokologe ga ke tsore na ke reng ke go gapeletša ke tepola ya pojwa a o monyake monno koko kore ile ka re ke ba founele ke šetše le ngwana ke re mo founele ke re ao dimakatšo o go kae founu a e tsene na tabano tswa ka country founu a e tsene ke re ana ngwana wa ka šela a robetse ka lešhele ko botša makane mmago sala yellana ke nte ke gana gore mosontse motho mo founela ga le black o kgone mo kry jalo ka se mo kry jale ka re šetse o ne ditlogolo tša matswantle o bereka buang koko ba tlano ya ga bona ba o phasetšo jale a hlale ae nkere batle ba ga bo bona baya alright magagešo taba ya lena ke hloba boroko ene ge le ka se iša le morago e tlo lefa bothata ene nto ke nyakang go le botša nnete o ka se age motse mo e leng gore foundation ya gona e fošagetše wa nyaka gore ntlo ya gona e yagegebe gabotse la mathomo koko lapa la batswadi ba gago ka bolona le ne le diphošo kudu la bobedi lapa la gago le ne le diphošo kudu ya boraro malapa a bana ba gago a ne le diphošo ene godimo ga malapa ke a balang a gone gore le ka ria ditebogo le ka ria lenyalo go malapa a seng a begiwa gabotse koko o bitša ka fane ya gamang nna ke mosoma mogalabu wa gago beilwa gamang bele wa ga phogole tata go ba pasa ya gago e re wa gamang nna ke mosoma then certificate sa gagwe sa lenyalo se reng go ra gore koko kwa gamang be sa ba nna ke jwa peperas ke jo sphumola ko peperas o jo sphumola wa tsa be le di-certificate tše difeng ke tšela tša pele tša ngwala ka letsogo and then bo re ka nako ka yona nako e ba thoma go di-registera a sanka ba ya go di-registera ba se dirile Jimiston yena le dedi alright nna ke nyaka go no lefa maele ne malome ka kapolo botša nnete dilo tša lena di ka se loke ene e go tleng mo ke tsela ya lena ya go lokiša dilo tša lena a di loke ngwane ya mathomo shi koko sebelega mmago lena le tate mogolo wa lena lapa la bona ga se la begega gabotse mmago lena ke ngaka ntomba ya gage e ka gare ga lapa la gabo ba gabo ba morakile mogalabu wa gage o lahlile pheko tša gage mme o thuthile le tlogetše masea maroteng a mantši ya gabo lena metsi ela ya gabo lena le e tlogetšeng morago bana ba bolena ba le ba tlogetšeng morago
lena ka gore lebile ba mahlatse le a phela le tlogetše ba le morago ka lebaka la goreng ba wela ke mathata ba wetse ke lehu ka nako eo a le sane taba le bona a le sane le taba le phuphu tša bona malapeng a bolena diteneng tše la le tsebe gore go tsene bomang le nyaka go ba le mahlatse le nyaka bana ba lena ba be le mahlatse mara le sepediše dilo gabotse ke go se tsebe koko ma be ke sa lemoge gore o ngaka jale ke lemogile gore o ngaka ande jale ke ya sola ande ke tlo sola wena koko le bageno gore ba dumela jwang dilo tše ka moka di riagala tša bošaedi sa mathomo o tshwanetse le bege lapa la batswadi ba gago ande le tshwanetse gore le ye go tšea batswadi le ba bee plekeng ye right le boletse gore rapeng tša batswadi ba lena go epetše pudi e ntsho ge le phasa a go kubi selo pudi ela e epetše ke motho why dirapa tšeo le sa di bereke why le sa nyake ngaka e ekua e epolle pudi eo le kgone go bolela le badimo ba bolena gona why le nyako dumela gore motho o mongwe a le palliše go bolela le badimo ba bolena ke le boditše nto nngwe ka re le ka se kgone go ya go boloka polaseng ya lekgowa gobane mohlang a tlo jika re polase e ke yaka le tlo morela la reng le swanetse le yage motse wa bagologolo wa botatago lena then le nyaka poleke mo botatago lena le tlo ba bjang gona le tlo kgotsofalang gona le tsebang gore ga gabo lena ke mo taba ya bobedi le bonala lebile le mahu a mantši and a senke la hlapišiwa so le sepela le maswisi mo le sepelang gona se se šula o ile a re o etela ke thokolosi o etela ke monna ngwana gage o tsena ka gare ga dikotsi le yena o tsene ka gare ga dikotsi ebile o sa kwa mantšu ka gare ga ditsebe tša gage so go ra gore taba ye ya sese ya di-hallucinations santse re di-stop dilo tša di kwang ka mogare ga mantšu a gage di bolela le yena santse re di-stop gobane mantšua ba dira ka morithi wa motho then o bolediša ke motho then a ka se kgone go bolela le motho a sa mo tsebeng gore ke mang so mantšwa le santse re ya stop mara ge re stopa mantšwa le ke tse re stopa sese a re eletše kae gona a phasa modimo wa gage modimo wa gage lapa la gage le le kae gona sese ketse ka lebaka la gore wena le papa ge koko le dutše mo go tee mo e leng gore be le šetše ebile le bereka mmereko wa bongaka mo go tee gona mo e leng gore gongwe lelapa lela le tswile ka moka le le ba babedi mo kgorong ya bolenang go ne o mongwe ke šožile tlhogo a gaka mo ke a bona a go kgonagale gore banna le ka no thotha ka mogobane a go kgonagale gore kore like wa dula mo wa tsamaya wa dula mo le gongwele ke šoa mo o dutšeng koko o nyako thotha bole gongwele wa thotha wa kae koko ga ke re ke no phitlha mo e ke sa phekoleleng poleke gore ke tla dula gabotse le gona taba e ke e fa ke ngwane gore mama gape ka le gona go gategile kudu sontse re nyake mo e le gore re go nyakešiša gabotse re o dula kae badimo ba tla dumela mo re tla dula ntse ganjela ngwana la ganjele o nkgela ke ditlhare la ganjele o tlo nkgela ke ditlhare sese o boletše tabe ngwe maloba wa re le ge le ya go te passager ka mo sekgweng le kry-a dilo tša go se tsebaleng le boneng koko ka sekgweng ke dithipa kae mo gapa madi mo wa bona kgona ela go ya mola mokuleng ka mothokong gona mo capeng go na le mokoko moka mogolo moso wa letlopo le legolo mokoko e ya wa kgogo e ntsho namile dithipa di mo mehlareng ba di hlabile a bute mmaloba ka ga sampo tša re mma nna ke a sepela ke a kwa esi kwa maskrala go na le dithipa di tletse ko sekgweng ke rena re di bone ba di hlabile mo meruleng ke matswalelo tše di berekwang ka mo nke ye mola go sese mo nna no ntho e ntlišitše mo e dirileng gore ke kukega gore ke tle ke founele bitšintši kgolo ke reeletšwe ka mokgwa o bolelang go ne le mokgekolo e le gore ke reeletšwe yena ene mokgekolo we a ke tsore ke kokwa papa mogolo gore jwang so mogala bola o gapeleditše ke sure ya gore nna ke reele mokgekolola papa go mama wa nkwešiša ke reetšwe mokgekolola a ke mo tsebe a ke tsebe gore ke mzimbabwe ore ke motlhobo mang a kere ke reetšwe mokgekolola dilo tše ka moka di no tla di namela mo go nna ke di-accidente tšona tše ke llang ka tšona ke bana ba go belegwa ka di-seaser ke dibati ke nna ke rwele tšona dilo tša mohuto se saka dilo tša mohuto a di tsebe tše di ntiragalelang gape
se se o lo wa ka o mongwe a di tsebe dilo tse di ntiragalang kore bana ba bo mammogolo bana ba bo malome a di ba diragalela dilo tse di ntiragalang mara re ngwaga o mongwe wa 2017 ke godile ka molapeng bo go no ba plain mara bo go ne le mo le gore go a phasetswa ka gae ga koko gona ka motlogoletseng ndene go ile go re ngwaga o mongwe ka kry-a ra dula ntse re dutse so malome a ka ena a just dula fase a re motlogolo ka re malome ke ge setse ke fetile mo di-accidenteng jwale be setse ke fitlha mo kae mo go ye ya ngwana ke 2019 ao re dutse malome gore mo gonna gorena motlogolo wa mmana mokgekolo a le mmo o mpontšha letlapa mokgekolo a le mmo wena ko la ba re ke semanyamanya ko wena wa ile re ke motswantle mokgekolo ba re ke mokhalanga jale wa ile lwa ge sesi a dula le matswantle ka gore go ra gona ka mogae so ke bontšhiwa mokgekolola ba mpontšha lesuka ba re ba tsotse ya mokgekolola tate mogolo ke ma mokgekolo le reng ke mokhalanga ngabile ga motsare na mogokolo le jong mo tsia bua ka bo tsa na ma ngabile a sa zo go tumurara ka ma sa le go thoma go muzi a se go la bana lapa le le shesherekana lapa le le tlhakatlhakana lapa le ko gore ke mathata fela ka mo lapa le ke mathata magolo ene taba ya lapa le gore loke ba ka se gone ene ntongwe nna ye ke tlo e botsang bosesi ke gore a re dule le monna ka garena monna ka tlhokofala o tlo botsa ba ga boro kae unless e le gore stene se ke sa monno mara ga ile sa monno a go nyala gona ga le nyala o le nyalla kae o go nyalla kae a maki nna ebile beng ka se tsebe gore o tlo nyalela kae ka bane go goboketša ba šitša gobokeditše ga thoma taba tša di-protection order why le direlane di-protection order lebaka la protection na sebe ka kwa lebaka la protection order no lebaka la protection order go ya ka mokgonna maphodisa tlileng a ntlhalosetša ka gona ke ka mokgwa e leng gore kokola o ile ka gona a re nna ke re ke tlo nyaka batho ka go mmofa ra re pin ra tšea tšheleta gage a nka idia jwang e ntšwa mohuto mola e le gore yena ga šala a tlo go bala ke nna ke ileng ka bitša ke ngwana gešo ka ngwanaka a ba re le mmerekong ba bereka night shift ka o thušana le kokola go fitlhela ya sepetlela a tsamaya le yena monno wa motswantle yena o ke dulang le yena nna ka šala ke shekana le bang ba go nyako mmola ka koloi ba ka dira gore ba be ba mo direleng permanent meno a e leng gore a ka se etswe a dire ene ba e saenela fase re ne le maphodisa ka nnete ba mo direla gona ka mokgong and then tse ding a ke tsebe magageso nna a ke bone lebaka la lena wa tsa batho ge ba rialana protection order sa mathomo ke gore ba botsana mantšu a mabe ba bethana ba tshepišana dipolao bone mathušetši a leng gona tsole lena ya lena a sebe ka ekwa lena ga botse lena ba leeteletše pele la mathomo ke yona e ya go ntšhošetša la bobedi ne ke sa monyake mogausi le nna ka lebaka la gore o sa le a jea pasaka so ga ke sa motshepa at all sesi Popi a ke re pasa motho o kgona go khiela ka mora ya gago o be dilo tša gago mo e leng gore di tlo ba safe jwale go nwa le ge o direla o protection order o dula ka gagabo a swanela go tla ka gagabo yena a bona bekela le mmola ke ra gore Popi o dula ka gageno a kere mo e leng gore le yena ke gagabo okay o mo diretse protection order ga swanela go tla ka gagabo na ke putsišwa ka eo ke putsišwa gago okay gane gagabo o go rekišitše a reka koloi stende sela go se bona se le so pampiri wa bona bekele le mmola e ne le dipampiri just stende se ke se nyakile ke ga manga mola
ke stene se se nyakileng ke nna why ke ra gore ke ga mang Ke ga- o nwele ge re bolla so ke ga mama ke nyaketse mama ka lebaka la gore o mo jeleditse la mathomo a re a re rekiše pleke ga se no ba rekiša pleke Popi, ge o re ke ga mamago Aowa. go ra gore ke ga Go gago ra e gore re ke ga gago unless o no re ke ga gago Eh. and then go ra gore ge e le gore ke ga gago go ra gore mokgekolo a ne mo tsene wena a o ne ga geng ka gore e ka sebe ga mokgekolo ke mara ya sebe ga buo ga bo ga geno a ke ka- mapele ke re e ka sebe ga mokgekolo Ehe. as long as e le ga mokgekolo ke Le nna go ra nka gore ke ga tsweletsela geng ke ga buo ke ga maphodisa bola leng go re- jen e first le gore ke mmotše Ke ke ga go boleng direla go ra gore. protection order re batho ba di-ancestors ga e kenya ka gore mama mphasetse a ke tlo ya kae a re wa tse re keng stene ke dipampiri jaaka mmago a ne gae ke ka mphampo so wena ga botse ga geno ke ka koloing ka mogo a kere ba re Yeah. wena o rekišitše stene wa reka koloi mara moroka popi gona a se ka re ke ga mokgekolo Eh, a re ke ga as gagwe. long as e le ga mokgekolo ke Eh. go ra gore ke ga bo bana ba mokgekolo ee ga ga no re ke ga gage then yena o tekagetse o tsere mmage o dula e re ke bolele ntongwe šione ya kgatelelo a ke kwane le yona la mathomo sesi o rekišitše gae mo ba go agile a ke a re gane re Ehe. ka mo o dulang ka gona le mokgekolo ke ga mang ke ga gešo go agile nna ka Alright. ya dipolaseng ka maatla a ka go aga nna ka moo e re ke ya go kwa nna a ke go botšiše ge se sepopi ga buo ke kae ke ka koloing sesi no ga ke geno agile ke ka kae? maatla a ka nna ke ne legae ke agile ka maatla a ga ka ke na e ke re gae ke raga mmamogolo ngwana a ka e ka ba ngwana a tlhoka mma go bjang wena e ka no ba wena wa ba le motse mma go a tlhoka motse gape re ke le botšeng bana mokgekolo ga a ka robala o mbuelelong mo lokela kae ona ka kua tate mogolo lapa la gaitšedi le kae stene se ka mokgo se sepopi a se bolelang mme a se ka tepotsa gore ke sa gago a se sa gago a ne motse mokgekolong ka gore ge mme a ka robala A ne ola motse. popi a ka no raka ba re yang ka bolena o ne protection order ka mo go dulang mokgekolong ee ge mokgekolo a ka robala go ra gore popi a ka se boloke mokgekolo o a ka se boloke mokgekolo ka gore ke ka mo go dulang popi go tla mo ka baka la yona protection order ke re gane ke tla jwang ko ka re nna ke bennwe a se mo ke nyaka e be ke gana vele popi we ga botse o se siago o ile go itia a ke tsebe gore ke tlhalose jwang ya o ilampeta a šetse a dula a tsere sesine wa e re tloile monno wa gage sese o rile go dula le monno a tšhentšha wa nkwešiša a mpeta o ra gore o ka tshumela motho diaparo wa tla wa boa mo utsuša dijoki goba diphenti monno la re no a re tšheke ka mo fase ga mpete phenti ya gago maabane bo e apere go tlo robalama ga ba tšheka mola ba kry-a phenti wa nkwešiša sese o ntlhokomeditše and then ntho e ke nyaka go e dira gonywale e be e le peace e fela that is why ke re ka mola ke go wagile nna ke itswa dipolaseng gona mo ke sa tsotsana mo ene ka tsona injury tše and a se ke bere ke nako telele ke re ke aga ka gae ke dira gore re be le ntwela ba reng ke peace re be le lapa la borena mara be ke dira ke nnotši se se a santšhe sente se se ga e tla le grocery o feta ka kua makopane o tla ka lela wa nkwešiša le mmaga a motlele le boroto nto ngwe le ngwe ke nna sentse sesi a thomo dula le monno a sa tlasa re diela selo mara leire le thomo go tsena le nna ke thomo belego ke le tsebile ka sesi go thoma mathomong a o ko kere o nkagile mme o ba ne le lerato for rena mara o ine gore go dula le monno la ntate moreme ge e le gore o jele motho o ko mfe komikana komikana cause re tlo kgone go ba le peace Ba aowa go jele- go nyakega komikana motu wena o kry-e komikana a o mohlomong- e tla nwa ke wena Morena, E tla nwa ke ke ne wena. potsiso go wena jwale ka ngaka batho ba ke o ba thuša kae o ba thušetša lapeng le lefe ba sene ga bo bona a gone gore nka ba thuša ba se ne ga ga bo bona o ba thuša jwang o ba thušetša ko kae ba sene ga bo bona batho ba gape mo malome ka kapa eno ba go no tšea koko ra boela morago ga ga bo malome ra go mmotšiša gore ga botse le raketseng koko ba le re o kry-a ditaba modung gore wa e koko a rakile koko o rakilwe ga gabo bana ba gage ba tswile ka gaeši ba bona ke bosesi ba rakilwe le bona le kgono ke di-protection order ola sesi o tenyaketse stene ge mokgekolo a ka robala ba o tlo baraka o ka se barake popi
wa tsa gore ke nyake stene ee ke ra re o ka se moraya ke popio mang o wa tsa gore ke nyake stene keng Eh. ke tlo ifetola ye wa tsa gore ke senyake se bitse ka nna ee o jeleitse mokgekolo a re re o rekiša poleke wa nkwešiša so ke kwešiša gore le gone jale ke kwešiša gore ge ke nyakile stene sela a ke re na se ke nyale le ge nka no tsoga ke tlhokofetse ka lebaka la di-accidente tšaka tše le di leng mo mmeleng dipeini tše di kwang ke nna bana ba ka ba tlo no phela ba ne le ka gae ga koko a bona Maki, mara ge e le gore go bitsa ka mama wo o tlo no go rekiša bana ba ka ba hlehla le strata Maki why o rekiše stand ke nyako le botse a ka rekiša stene ke sa tsebe batho ba ga ke ba tsebe ba tlile o bona bampoditse gore bona ba o rekiša stene ba bafe mama le kokola No. batho ba be ba tlilo reka stene kokola ba tswa kae tšheletša ga tlile le nna ke a ba tseba nkutlwanle o ile wa tla wa re tšea wa gopola re sokola metsi re kga metsi ka sedibeng wa re tšea wa re no a re eng makgwene o tšho le dutile nna mola gae go ile gwa šala go mela mo e leng gore go ile ba go feta-feta batho le go nyele ke sekontiri ke ka a re ka letšea fela popi ile a sena mama a nyadiša ngwana gwa ba le ebile a ke kgosa gopola gore go diregetseng mara gwa tla le mo e leng gore o ile gae gwa tsena batho ba go tsenela ka mola gwa thuntšhiwa dithunya mama lla ka gore dithunya gwa fetswa ebile go rekišwa dipudi tša ngwannyana le tla kua ke letšee ka ge e le gore nna be ke sa nyake gore go tle ke ko ba re mama o gobetse o gobaditše ke sethunya or wena o gobetse o gobaditše ke sethunya ke letšere ka lebaka lona leo danki ngwana mma mo wena o ibolela gabotse mara go ine gore go seno mela mola wa tla monno mongwe a mphounela re no ke bona ntlo mooki la rekiša ore jwang ka re no e re ke botsiše mama le sesi ge ke botsiša sesi le mama mama a rawa na polekela a ke sa e nyaka o nkwešiša o ya le ka mokgwa a neng le troma go thota wola a re tsamaele gore o rekiša ya be e le gore difounu tsela di timeletse ka mogare ga founu nkwešiša ke sokotse gore ke nyake ngwana ka next door a yo nyaka monnola gape sesi a eme ka maoto a rawa o ka se dire ntwa mohuto o ino di diletša ge re re rena gomme re nyakwa go be ke rekiša gana ka taba go rekiša stene gobane le stene sela re se rekišitšeng sona seo be se nna ke se nyakileng Jwale be ke nyakile sa ko morago la setlogela la ya ko pele nke lempotse mmo after wena o fetša go rekiša stene batho ba dutše kae le dutše kae ba dutše le nna yo ke nyaka go kwešiša gore before wena o tlo reka stene be le dula kae ba dula le nna ae ke nyaka ya rabe ke popi before nna ke tlo reka stene sela be re tlogile belabela re le ka kwa tlase ka nyaka stene sela se le mola ke ge re tlo dula mo go sona nna le mama ene se nyaka ke nna ka pasa yaka ke naganeng a se ke nyale mo e leng gore nka tla ka dumela le mama gore a nyeke stene ba o jeletšana gape kore wa Nna tsela bana ba ka ba tswa sokola. ke nyaka go kwešiša gore a kere ge ke rekiša stene immediately motho a se reka wa tsena Ee. and then batho ba ba ile go tsena lena ge le tswala ya kae steneng sa mang rena be re setse re ne le stene already se nyakile ke mang se se feng se be le tswa ka kua Ge re tswa ka kua. a ke re be ke tso lenyakela stene gape o gwa- wena o bolela ka tša kua nna ke botšiša gore a ke re go njwale ge ke rekiša stene ke re ke rekiša motse ge moremi a fetša go reka motse o a tsena same time nna swantse ke tšwe ba ile go tswa mo steneng seo la ya kae la go dula kae la ya go dula motlhe ke gape ke rabo kokore go ria jwang ka ga Bošego o kgone gore a re ke tswela ka ntle a kwetse batho ba le ka montle ba lepša ga a re ke re batho le ba tšhabela ka ntle ba tsamaya o kgwetse o le motho o tla mo a thamo a re mola ngapile a ke sa robala ke no dula so lapa la go no re le tla loka gape lapa le le tla loka buang koko ma lapa la gago le kae nko te kemele wena ba ke barodi ba gago ba lapa la gago le kae awa ke tlo no dula gona mo go lona le ke la mang lapa le ke la mang koko awa ke tla o tenyakela sa ka stene koko a rabang dipotšišo moremi o a botšiša koko gone jwala gape re santse a ke re re bjala ka mokgwa o a reng ke la gage ena tenese sa ka mo o se nyakile ka pasa gage ena se ka mpotša a kweše re ka kua tlase ka kua ke lerope la motho foundation tša diso ene batho ba le ka molagana ba bolokile ga e tšedi ga ntliša ka mola tenese la nyekiša tenesela o botsiša monno la gore gante tenese a la boloka selo na ba re aowa ke tle ke ko mara aowa gone bana kang alright mo ngwana a nyetseng a ba fetša go tshela ka maoto ke kae ke tleng bebele ke gona mo ba go rekišantse be le sebegile stene sela bora sona ee a ke no bega ka bjala fela e se ka tlhaba selo alright se ka go se ka nako ngwane wa nyala bo malome be ba tlile gabotse
and then ba no reng bo malome ba tseba gore ba ria lenyalo ka gare ga stene se seng sa Aowa, bego ke lokolotse ke ngwana selwana a re gonna re ka kua ga o tlhabele o kgopetse sefata ka pudi ka kua ga ke laetse ka pudi goba ke etswa ke laetse ke ile ka ga ka o laela ka pudi. alright Ee. go ntse le koko re ne seemo se se sona se se shu le nyaka gore go diragaleng ka yena wena jwale ka ge o le mme o ka kgotsofatsa ke ge se se ya ka dirang A wena ge motho a reng ke a mo tšea nna nka se gane aowa re nyaka e ka go kgotsofatsang koko nna ke nyaka ba boelana le ngwana wa bo bakwane go tlogele ditshele ka gare kana ga bantši ba dialo ba o motla go tla go a tsena selabi ka gare ga bona go boelana ba tlo boelana koko fela bana ba bobedi ga bona e le bosesi ba ka ba le so ba swanetse ba tsebe gore ke bana ba motho ene bothata koko bo swanetse bo lokishe ko wena le jwale o a bereka koko o swanetse gore o reke stene sa gago ge e le gore o se reka kua go sesi o se reke kua go sesi ene stene o kgona go se reka go fetša wa dillo ya reng wa ria pampiri ya go bontšha gore stene se ga se rekišwe wa bolela o gona molao oo wa ya wa ba botša wa re property ya ka e a e rekišiwe then a go ne motho a ka e rekang go tlo o dula ditlogolo le ditlogolo khuku ka fao nto nna ke nyakang go go botša yona koko ke gore badimo ba otla wena a bona ba nkotla ene lebaka la gore badimo ba go otle ke lebaka la re koko ga se wa spediša dilo gabotse ke tsamaise phula a se wa spediša dilo gabotse ene go ntwa le sesi nna e ke nyakang go solla wena ka yona sesimakiki e o ka se be le bana ba bangwe ba ba le motse kae wa ba le bana ba ba le motse kae a se yona eo sesimaki go thwasitše mang le mang sure bana ba koko ba thasitše ka moo yena malome ne e le ngaka le mama ne e le ngaka le malome kua ke ngaka wa tlhokofetse ne e le ngaka le malome o mongwe tlhokofetse le ena be e le ngaka malome wena taola tša gago le ntompa gago di kae owe re ka se re ka tshwana emampele a ke re tša koko re koele gore ba re bo senamane ba dimetše malome taola tša gago le ntompa gago di kae nna ntompa se ke ba le yona ke no ba peko tša ka ba no di tšea ka mo gae dikgwetša di shota ka di ke lwala ka mo di a shota ge o ya go kobela gago a re di kae tšona kobela gabotse ebile o sa tlo robala se kgale a robetse malome tla go swara molomo ona mme e re wena ile ka ngaka di ile ja ntheša morwalo ba mpatediša e re wena ba no go goroša le pheko o sa e tsebe onkwa gape ngaka di ne boropane ba ne ba mpatediša nna ke gola ke kry-ile lephanle la malome le le botse le molakgole le motondo di kae tšona nna ebile a ke di bone ka nna ke tswe ba malome di kae ala tshuma a moremi le tša papa bona a di sa le gona emampe papa bona be e le ngaka le bana ba ge ka moka e le dingaka be a ba no a nazo iwa se bokaka ke boloio e ba o ke boloi a jo ke boloio bo bofe ka moka ka lapeng la geno ene jwale ba sa nemo go tloga modumo go tloga peke sefoto a ba sa le moya ba sa nemo ya ne o ra ra ba bone selo ba bona le swiso o mo ka gore ke a bolela a le sane moya koko nna ke sa ne moya ke a wanene go bona wana ke sa bona ba ka nkgata gore nako ditori fele di ntšhabela maitse gona di a ntšhabela jale koko o thothagantšhi boang o tseba tlhare tše šoro so bo senamane jale ele nyane ele pheko yana nka se lebale la ba ka mo diteamagolo la sebetlang kwana ya ka se di lebale nna nate ke to gopelela thuso batho ba modimo awa koko nna re tlo go thuša ke latlhegile sese ke latlhegile pelo ka e botlhoko Yeah. ka mola ke robalang ka mo ka mo ke robalang gone jwale ka mola ke dulang be ke re ra plana na le mogekolo pele bile be ke sa plan be ke no dia dilo a o po ke re le ngwa kola ke no aga be ke sa di dilo le yena wa tseba ge ke tswa ke ya somewhere ke no tla ka mo tšwa tswa ke reke ba dirile so ba dira ga so o ngoshisha cause mama o gategile ana ku o ngoshisha o ka no mmutsa go nywele wa re mama re tsamaye re tailo o tla kwa re re tla
a wa ka seye wa nkwešiša go be go tswe nna ka mola go ema nna ka mola gare ga lapa lele ke nna ke emang mara ntho e mmakaditše ka december be re le batho ba re planang aowa go tlile mo e leng gore ge re plana dilo di no timelela kore a e kere dilo di no timelela like ka tšatši le la sentse re gole re kry tšhalete go no tlhaga ngwana a ka no fiša gwa direga ntwanyane nngwe e leng gore e tlo berekiša tšhalete ela ya shotiša tše dingwe go diriwe dikoloto wa nkwešiša go tlile gore december ke thomo go bona gore go tsamaya serunya ka mo ka morena ka mo ke robalang serunya sela se runya ngwako ka moka go thoma serunya so ndane ke a olela ke na taba ke botšiša magoko ke eng mama a rawa ntho o ka re ba re ke morunyane wa bona jwale mara ntho ele di ya mobu montšhi mo e leng gore go tlala garafonyane la go kolomaka ditlakane ke ke sa beile mpeto la o wele mola a go sane mobu ka mo gare ga fuluru wa bošiša kore gore o no lla wa bošiša serunya se le tsamaile ngwakola ka moka go nywele sekgomotse se ino re tu mo godimo ga ntlo go namela ntlo gona mo re robalang ka mo morago ka mo ntlo ela e namela o kare e ne le sort of manala a bogalenyana gwa a ga mangkgapela o tla kwa tlhatlhatlhatlhatlha sort of e tsamaso last nyana mo ke itsogile ka bo 1 ka no felela ke boroko ka kwa go fisha ka loma ke menang ka tswela ka montle ge ke itlela mo mnyako ntong we re no rapela ke thomo go shia ke ra here ke ka ntong a se gore go ne le itsotsi ntong we re no rapela ke dira ya ngwako ke o tla so ge ke o tla so ke kra ntonyane e nyane so mo gating ke re mtola ke mtša ke letša diphatapata tsona tse ke di apere ke re kwa namile re tlhatlha ntwela e re ka maoto e re ke thoma o tlhaloganya gore ntwe a se mpe a e tsamaiso wa bošiša ke dira gape ke betha di-steps gape ntwela e dira gona ka mokgola e re ebile a e sa yena ge e fitlhanyana mo godimo ka re godimonyana ga ground ela e re ke thoma o bona gore ntwela a se mpe o ka re ke ngwana ore o motho wa bošiša so ke probleme ke neng le yona le ya dilo tša ka tša accidente a ke tse gore di tswaletše ke mang dilo tša accident re tlo go thuša sese di tlo bulega di tlo ba gabotse boramolao ba tlo sepediša dilo ka mokgwa wa maleba o tlo kry-a ditshwanelo tša gago fela magagešo lokišang dilo tša lena wa tseba go kuša bohloko go bona seemo se leng gona ka molapa ba kwatelane a re iše batho phekolong ya meropa ba ne le ntwa meropeng ga re lokiše dintwa meropeng re kgopela badimo gore ba re fe mo e leng gore go senyegile gona lapa le lene le medimo e mentši e leng gore e šešerekane ka ge o e kwa malome ke ngaka a tsebe taola tša gage di kae koko ke ngaka ditaola gape a ke re ba se anyala gore re di latlhile ke boyfriend wa ikwešiša so wa bona gore like gona moo go no ba mathata so taba ya gago le sese ya gore le swadišane ke kwešiša re ke tše dintše e leng gore di hlama ke lebaka la sedimo ka mokgwa ba le bonang e le gore ka molaga ya le raite ene a gone ye nngwe tsela ye e leng gore baloi ba tlo go tlogela bantše ba go bona o phela ka mokgopelang ba sa tlo go satlhela ene ba sa tlo go bušeletša gape ka dikotsi as long as wena le sese ya go le sa kwanela kgona pheta taelo ya dula ba gabotse o mme ba mmethile gale mme ba mo go baditše gale go ka bona motho e be e le ngaka a lafa a setlhwa sa lafa kore like le mo a dutseng a setlhwa sa dula le ntong ba gagwe ba mmethile ka mongala gae ba mongadišitše dilo tša gage tša badimo so o ka kgona go moswarela ke mo swaretše a rieng a tle ka gae a tle ka gae a then taba protection order ya lena ke tla go iphumola e se ka gapeletšwa ke re sese a se ka gapeletšo a se ka gapeletšo go se kwane nako nngwe ke ntho e leng gore a e right ene e tliša dije ka gae enene ke kgopela gore a nthuše mo a ka kgonang gobane a ke bereke nankošiše go nywele ka se sebaka ge re bolela so mmotšiše gorena yena o ne le bukana society ye a tsentšitše mmage le malomagena ge o ba bona ba le so sesemaki se se go swaretše o re protection order wa go iphumola ke ya mathomo wena o tlo mo swarela ka gore o bona la pelo ya gago e kgopišegile ye napogadi ke mmago majaludi ke mo swaretše le nna ka tšantirelentšo o mo swaretše o a rereša and then o dule fase le mogala ba gagwa kere mo e leng gore o ba kgopišitšeng ka ba kgopele tshwarelo akere a ba ka dumela a tsena ka lapeng
Mara ke ra ka se ba gopele mo strateng. Ee, ka se ba gopele tshwarelo mo strateng. alright o wa bereka A ke bereke. a o bereke lapeng la mama go ga go ne ngwana a berekang alright se segolo ke gore o mo swaretša kere and then enga ye ntšhi e leng gona e tla le matšatši e tloga alright malome ka kapa nka re no bulelela batheeletši ba babedi re ko gore ba ka re fa polelo e buang alright motheletši wa motse community radio dinomoro tša mogala ke 0131100406 0131100407 ke tšona tšela o di tsebago tša ka mehla re ne le family ya koko mo sepela le bana ba gage nkore re tope motheletšišo mcrs o mo moyeng dumela and then o diagalamo 01311000406 mcrs Pabela tate ka kapa le kae a wa re gona re a leboga ai man na ke no be ke sha botsesi mana ga ba kgone o tshwarelana hle bana ba motho man a ba ga go botse ke bana ba motho khwetse ba re ba nkgelana wa bona awa na re leboga tshwarelano ene ka mannete ske a ba ka kgapeletso te professor wa re sha re ska ba ka kgapeletso tshwarelano ya jaanong ka le kuku bana ba seke ba lwa mo pele ga kuku nne kuku a feleng jaanong kgalema ke bana ba gaga ba swantse gore ba mo palele a na re no leboga fela gore mo mafelelong le kgonna tsa gore ke eng le itize ba mapolo mo tate ka ka wena kana ba ke a le tlhakantšha man ausimeki motlago o sa le gona motlago ke bona re a leboga kgaetšedi yaka le beng le bošego bo monate meki a ke re go o dula le papa go bana ka kua gae o tla dumela gore ba ga moremi ba tle ba le thušeng ka kua lapeng A ka se gane. a ka se gane Popi le koko ke kgopela gore le kwešišeng gore mo lefatsheng le re phelang go lona mmapelo o ja serate sekgethola ga a senyake and then ge e ka ba le a sola gore sese ga e sa le yena le ne right ya gore le ka tšwa la ya go nyaka go tseba gore sesi e sa le ola le mo tsebang goba a wa go diragalang ka yena a ke re go swana le ge le nyakela motho thušo ke nagana gore tseleng ya gore moremi a le thuše ge e ka ba go ne le mašaedi a mantši go ne tse dintšhi tša tlang go di bona ene o tla di lokiša ke sure gore le wena o ka rata ge o ka re ge o kry-a motho ka gageno ba mo amogela ka baka la gore o tla ba ratile ko wena le ge a ka go betha as long as wena o sa re nna ke a mo ratantše ampeta ba swantše ba amogele decision ya gago so sesi o ratile monna a gage ene lena ge e ka ba le a sola gore go ne ntongwe ga e tsamaye ga botse ka sesi go ya ka nna go tloga mosegare mola go tloga manthapameng a letšatši ke mmotsišitše gore o na le problem le bothata na a re ane bothata yena o te thatela mogala ba gage ke papa go bana ba gage so ke kgopela gore godimo ga that decision ya sesi le mothekgeng a kere ke monna gage o rata ke yena o robala le yena jale mothekgeng godimo ga lebaka leo la gore o nyaka gore le gopoleng gore o ne le bana le monnola ge le sa rate monnola ga botse go tlo swana le gore a le rate bana ba sesi ka baka la gore ke bana ba monnola a kere monkgaonkga le sa gage go sa ge bana ba le ba tlo gola ba tseba gore a le rate papa a bona then e tlo ba gore le bona a le ba rate ga botse and mola e le nto e sa nyakegeng
se se o tla tentšha yena ke motho o mogolo motho o atetse ba gore o nyaka mo bophelong o tseba se se mo swanetšeng ge e ka ba yena o a swa ka gore mollo o tšhuma motho a o retšeng o tla tentša go swana le ga a tetsentšhitše so koko o ne barwediši ba ke nagana gore motho wa Popi le ena šetse o motseba ka gore o dula le Popi Popi a nae Popi a ne motho awi le pelo ka ya ba bare ngwana ka ena e reng e ba mohlologaja o ngwana Popi a o ne motho bo papa go bana ba gago ba kae awa ba tsamaile ba tsamaisitše keng a ke tsebe wa letša man that is why ke tlileng moo ke tlisitše ke gore why bana ba gešo le maloba ke sa tlhalosantwe bana ba gešo le bana ba bo malomaka le ditšhomi tšebe ke go dileng le tšona di ne le banna mara a o itima sogana wena no a wa koko se kwara aowa a o tsebe gore Popi ga le strateng o diang aowa a ke itima sogana wena nna a ke ne letsogo and nna ebile monna ga a bolela ke a mo theletša problem yona ntwe le ntšhetše morago mara go nywele a se gore e sa le gonane a ke sa se bona seriti sela sa ditoro ke no ba e le gore mohlomong e kabe e šile something gore ke tšhabele ke batho maobane Popi o no mmona gore o geresetse e le tsoga re bolele ya ka kamoreng awa yo tšhaka 5 Popi wa mokwa gore geresetse re ya go seka ga botse awa mo a o yo bua ga botse mo o tlo fela re ke re yema ke re nthietše mo ke sa bolela ke a bolela wa bolela nthietše aowa bana bešo gantši ka mo rata gore batho ba se ke ba re tshepiša maaka ge e le gore le swarelana o nagana gore protection order o iphumolaneng cause sentse ke tle ke khape malome ka moswane mabololo and then ke tlo re ka Mantaga ke a go iphumola re tlo dia di-follow up a kere Ausimeki phošo e dira ke motho ene molomo o a senya wa be wa boa wa lokiša koko le malome moki ba hloka lena gore le kwaneng gore le kgoneng go ba tataiša and then ge e ka ba ga o tsene society o ye go nyaka society ngwanešo o ngwadiše mmago le malome go bohlokwa ba gore le mongwadišeng ka baka la gore sona ke naso o ba ngwadiše lebaka ko gore go ba bohloko gore motswadi ya gago o kry-a hlokofetše and then e le ba bangwe ba tsamaišang lehu ka tsela ya maleba wena o sa dire selo go bohlokwa ngwanešo and then malome le yena e sale motswadi ya lena a ne mosadi a ne bana o tekemana noše gore a re ga a re bana ba ka o ra lena o hloka lena gore le mophutheng ane jwa le putšo gore le tlo mophutha jwang lena le sa kwane le no swarelana bana ba gešo dilo tša mohuto ga di thome ka malapeng a ga bolena di gona batho re a di solva mehle le mehle mo tša bana ba go sokwane ka magaeng mara ga se nto e botse le a swarelana le a tshepana ba swanetše ba amogele ka mokgola ke ba kgopetšeng ka gona gore ba amogele gore wena monna ga go wa morata ge e ka ba wa go hlakiša o morata a go hlakiša then is rega o rata ko wena so re a leboga magagešo metsotso ke e mene nke o ba tšee fawe nke ba fane haka go bontšha gore ba swarane ka nnete ba fane matsogo ba fane dihaka go bontšha re ba swarane ka nnete nke go thome Popi ya mo swarele ngwanešo ya ya go tla loka awa no re a leboga ba ikwele ga botse magagešo re lebogile kudu nna se ke ratang go se leboga Ausimeki ka morago ga lenanego la rena la maloba ke a leboga go kgonne gore ge re go bitša gotle malome ka kapa ke leboga go kgonne go ethwala wa go dula fase le bona se se koko ke tlo le thuša nna le lena re ne mmereko mogolo kudu
taba tša rena re ka se di thome ka lapeng la koko, taba tša rena di nyaka re ya go di thoma seruleng, le gona seruleng re ya go checka re lebelela gore lapa le le neng ra ita go bega malapa ga botse ke le lefe akere. So bana ba gago re tlo ba thuša, ngwana wa nyetšeng bagadi ya gage ga a sepela ga botse, santse re tle re a sepediša ga botse ka mokgwa go nyakegang. Magadi a ngwana a ka setswe mmaga a se gona akere. So ngwana o la santse go tle go phošollwe magadi, le ge re ka nyaka lapa la maleba la kokwage go bala ga bo kokwage le leneng le raita go nyadiša, ke tlo le botša gore le o bereka jwa lenyalo la sesiwe e leng gore o ne 15 years koko a sa mmone a la sepela ga botse le lona, ka gore ebile le mo a nyaletšeng gona a e sa le ga gabo wa ikwešiša. So le gona moo ke tlo le thuša, re ya go dula fase ra tla ra bolela le badimo ba re fa taba tša bolena ka moka. Ke lebogile kudu magagešo, a ke lebogeng kudu-kudu go sebaka se le re fang sona ka mehla le ka matšatši le re thietšang. Ke rata go no tsebiša batho go no re magagešo go sasa ke Friday, re tlo no ba le ba bangwe ba social development ba tla ba le ka mola ba etla go fa molaetša, ba dira di-awareness ka mokgwa ba di dirang ka gona ke ya HIV and AIDS and le gender based violence. And then re tla be re ne le bona mola maele ba ba nyakang go tla go kwa ba tla no fihla ba tšea maele ka mokgwa ba ka tšeang, baswa ga ba sa bethwa, basadi ga ba sa bethwa, botate ga ba sa bethwa, bomme ga ba sa bethwa, le tla di kwa ka moka ka botlalo magagešo ba e le go gore le wetše ke lerule la mokgwa wa bolwetši bo, le gona ba tla ba lefa maele gore le berekeng jwang ka tabeng ya treatment ye e leng gore le santse le e berekiše. Mokibelo koša ebina Tefluopo, Sontaga koša ebina speed le re ke ka speed spend ya. So di program ka moka le tlo di kry-a mo Facebook pageng ya Dr. Moremi. Di number tša ga Moremi ke 079 170 9862 goba le ka founela 060 959 0303. Magagešo go o ne le molaetša wa bohlokwa o e leng gore o nyaka go romela o no re emailing ya rena wa re dr moremi wa re the number 3 wa re @gmail.com wa re romela mola molaetša ga go tla fihla. Malome ka kapa nna ke lebogile ga mmogo le bagešo ke a leboga. a re lebogile motheletši wa motse community radio go tšwa go nna ke le morwa motšha maubane ke tšwile 20